dunya asishele diabetes ana tetewo wo stroke akwa to dem wachina nantia bre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa medi alternative health center wakoma ye de na tetewo honam ye de na edunya se ma de dia typhoid ye de bia fruit trisu kope mu na ase de enya no nko se ye ne yade ana enam yade ana tetewo o de pua ana gono ye tenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo fra ye ne ye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo foru krom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo fra ye wo 0541 143168 0202 913511 and Gana mai yedia sam debia bo obi benya wa na fi yade amoma kama sam ene yade no ti ana Amedi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya asishele diabetes ana tetewo wo stroke akwa to dem wachina nantia bre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa Amedi Alternative Health Center wakoma yede na tetewo honam yede na edunya say ma de dia typhoid yede fruit trisu kope mu na ase de enya no nko se ye ne yade ana enam yade ana tetewo o de pua ana gono ye tenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo fra ye ne ye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo foru krom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo fra ye wo 0541 143168 0202 913511 Ago Ghana mambi fe wakesani ngomo kumba ebahanye ni yuone kama kubana buwe beje hila neba chabuju hiwong hiwole kani otrifa eja ake Amedi Alternative Health Center eba ehanye otoni ongomusu ye afia boni ubote gbanshilemine onyako nofo alo tui hila kemlebo hila joni yobu hypertension bebu bomoni sikli hila niji diabetes mi yebu bomoni stroke ekumobo kengme chumli ni obole shiki achamu unshi anyeni achabu obanfa shishi ficho kura won habo ni onna hejole bomoni owajanchebu ni otawoni amasajibu amiabu ni anyam ono ye gbeni sano ni onna hejole wankai bwake akuponcha ne ekoye Amedi Alternative Center ni wani wakechu oyeni ni onna hejole ke eji tuihila logbomo chumli ke helo no hilata mo malaria typhoid hela fe ni momo ke jayichono ke agbe na janshife Amedi Alternative Health Center wa fe kralu ake wa chabu ni onna hewale shije enemepe ke oye hingbe hila alo bole na momni hila o de pu logo nuwe oba chabo mle okra ni tole kokra bemi agbeni hu we mobile clinic hu ye jeme no wakeji akonye ni oba ni otwawo oba ba onwo nu oba na oba chabo ye jeme ke o tawo Amedi Alternative Health Center we offer chrome traffic light onye ni otwawo ye 0541 143 168 alo 020 291 3511 agbeni hu we pokwa se rock it down jeme onye no otwawo ketakra de kokompi 0249332624 Gana mai yedia sam debia bo obi benya wa na fi yade amoma kama sam ene yade no ti ana Amedi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya asishele diabetes ana tetewo wo stroke akwa to dem wachina nantia bre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa Amedi Alternative Health Center wakoma yede na tetewo honam yede na edunya say ma de dia typhoid yede fruit trisu kope mu na ase de enya no nko se ye ne yade ana enam adigu kwa na nanom si esna motokura enes no kura konkon achira ne ba che de kaya na kwanta dem ma kwa Amedi lab of me ya be ma kwa anka na ne nim se lab bi wo kuma si ya no kwa e twa ye bi mu no kwasem se ho de test na enya de se oferie sawa kwa hospital na doctor na ka cho se ya de bi se wo bojem ana wo wa be se o mi se wo ya de bi se wo bojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer ye toni petri mu ye ye from ana for bem ana for be kwa na be bo mi ya de na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test na pesa wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wonye na pesa o ni sa afa wo de yi abafa no ye tafo ahina sa ana sa ahina nai afa wo pesa wo mi se ba ba wo no yo ba na se bema ni nyina mu wo de menstro fi se Amedi lab wo ye ni wo di da so ye on fidi o ma so ye de ye test wo do ni na bi kasi e di ade de che be hwe so fra ye o kuma se o for you ye ni STC workshop na
hwede mu ye ye adwuma fi to na ekosi na me da ye number nie 0244 96 49 22 and face 0541 1431 68 Amadila laboratory mo okay for yechiamo some say yanka na hasa free Amadila services ti se na ye na da no ye fa topic bi e hu se ewo ehia ye na so won fa so ana ya ka ho asem nti ye ne topic a ya fa fibroid nti fibroid se ne minim se ye mu bebre ya say fibroid ho asem nti ye ka se fibroid a yare a eha ye emma nti emma ye wo reproductive age, that is oba weti so a webu nensa eko ena fibroid etimi ehaye enka ne dede no according to researchers ne ade no almost unya 40 years ekwa na wo at risk of so ubenya fibroid, but from experience many ma ye hu no say nyoma bebre asesa ubehu say nkola ene ema as young as 20 years obeba na fibroid kakraka eda ne yem inti obi be bisa say fibroid ya ye kan eye den ya na den na de ba ne ade inti fibroid yare bia eha ema awode awode ho problem inti obi wo fibroid na awode enenya problem inti fibroid no broni be ka say eye tumor bibi a abobobobo se bu fruit etimi betuto oba awudiem ene ye wo baby a etimi betuto enti ye wo fibroid the locations etimi tuto wo oba awudiem ena ebia so ne ehunsunsanso enti fibroid na nkasa na ye kan ho asemi so ubisa say dey na de ba eho be ye den afra because according to research no aye difficult enya ade aye hu say ade poti we ena de fibroid ba but ye woni me bi aye ka say risk factors nyoma bi a etimi aye likely cause of fibroid ba ko ne family history che say o maame ana o maame ni bi ana wo ni bi enya fibroid so won say wo closest relatives obi enya fibroid da also wo at high risk say ubenya fibroid nti sa na the senka oba Amadila services na obecha scan na ehun say ampa unya bi wo bi no unya bi ana say wanya bi and one of the things so ne hormonal pills ne adedi and also your risk factor estrogen level you got the estrogen aye ade bi e we modem and a dose wo ma system nti almost from research you say a dose high risk of it no say those more modem or at high risk of say ubenya fibroid ebia unya o menses in term as early as ubi owa 9 years ni ade no and that means say ono ni estrogen level no why exposed to it at an early stage it's our high risk of say ubenya fibroid no eno ba ko ade ba ko a etimi e cause fibroid eno no ena yeni ani ayedi alcohol ne nam na yetariwi ena ema oba oso obesity de edenioma bebre ne nam nti no one of the risk factors of fibroid no nti so uhena say that means that from the making oba bia at risk of it obi o ana na busia for obi anya bida na onya ne menses normal time na contraceptives on use bi but obeba na no owenya fibroid bi enti na say eyade a esese yina ema obebi a wetiso no eyade a esese yema yeni ekoho na ye regular checkup ewa Amadila ebe hwese fibroid a ye kan wunya bia na say wenya bia ena nkofo bebre ewo notion say idea bi say so oba umu nsa ena moja na eboboye fibroid mpacho entisa nti we say so umu so obetimi anya fibroid nti say wo irregular menses and also ye adefufo nti wo regular menses uni regular menses utimi nya fibroid nti say oba na obehwe say wo bia na say uni bia and a fibroid no yo mo different depending on the location na wo wodiem yo ba kwa ye friend intramural fibroid eno no na say wa wodien finfin pote na fibroid abeda ti sa no pa de obehu se na
ebema problems bebree ube unse se unyin ya ebi ohwa na cause a lot of miscarriages unyin ya na say se unyin ya na say ubi ohwa onya ne menses a obe bleed sa be 2 weeks 3 weeks no ogusu enya ne menses meaning na fibroid here some of the causes of irregular heavy flow ebi so wa na ema pain a phenomenorrhagia so be unse unya menses a go through a lot of pain and also the back and ebi ohun so self serosal fibroid and no dey na da etara awode no ho nti no dey na eni ahode no inside and also ne problem ne dey enye said dey wo infinity some because and then dey wo awode no infinity and dey wo pedunculated and also no as was stock bi so na dango wo awode no so inti fibroid no dey obi be ka se dey na mehu wo mehu a ebe ma mehu se ebia menya fibroid ibi and obi na me ka se obi owa onya na menses no onya heavy bleeding obi so ha prolonged bleeding obi timi bleed for be 2 to 3 weeks no ogusu ebunensa obi so ha se odun so fa na eye ne ya obi so ha se bi o to ne be hia mpa na onya a lot of pain and also to me outcome mostly no there bema obas everyone say onya fibroid no o feel heaviness o who say bibi eda ne ye we say ne so na ye kakra me de wu to awie anamama wo krom Benkatache wo krom oni de meso benkatache wo krom mama wo krom ama bo wawa kasa mabinom bo wawa mabinom ebo wawa ni eyi fa ho yes say oni ewie de boko pa me fe me pacho ye frame Osei Thomas meti ahenema kokoben mpacho de medo problem kase pa na medeba kosomame problem ne se ngo kokoben eho namti na mene meyire enati ho meyire ya frano ya tawia oba no 1999 ena mkofa sa oba ne tenaye nyankopon adom mene na wo nkwalansia aya ma ya no ho ade by emra atwamu kakra ni no mahunso oba ne suban asesa ya oba no oye memasem ogbo adwama na so payem ogbo adwama ya nkasa aga sipi batuka no makofa ayire wo ogbo adwama enti mra me hunu ye no metete na nan kampesa me chi no na me de no koma na busua na ono so wabene wo munti na wabene wo adwama mo wabene wo diemu adwama mo num na minga no oguta PhD ni se ne si kona na chi se de ko no anhwe ya wakoburu mra so akoya ade a entene nti mitutu na mako ne papa ho akobo ne papa ma ne se na hu se ne baba na menene tie no woni be ma foforo ne ti na de ade ne ko no manhwe ya meye bone sesi anso mempese menya aba ma ne because me kwa me fa hu de kakra kuta me no esombo ma me eninti mesre papa no onfra ne ba no na one ne nkasa na onye ne ba no omenya masundwie me fra papa no ba ka kire me papa no ka kire me se wate obefra ne ba no minya botre o ma dwama ya me de mabusuanfo ba asembe ne aba beka papa ne se ba de ntawanto be obi ane beka nam se no me charge am de ba e no oba ne se nya no kura dia minti fa mabusuanfo ma enti kwan bia mefa so a menya dance ya be kire no no me ra be kire no ene wasiyo anja omno bai wo fie no start ye se o kasa wonu obi ye ko ofunso no didi atem sai ko fo sorom se me wo mpra me bo adwaman wo mo kasa asem no asotwe ma ada na nko pambe mo na bo mo so akatua mo odine na be paya ba won so agrada na be tuagu wontim nto kasa asem no nyina no woni nipa ne kasa afunso chai pa sadat mo ne kasa no so na ne mpra no so efre no ya won pekie nto woni nipa ne kasa ya no si ya pe ana ofre be ma no to ofre no ho no ne be ma ne kasa nti wakasa na okokọ shedem nam se no me kwakoti asema obai ni be ma kan nam fa me da na chiboko
ana me kote empomani ti me kwa na obeya no guso e ka kire be ma ne sai wo frɛ me na se me mfa ya na wo bu afu na wo kasa na wo me no te kwa ho aye ton pan no so le a wo so ma to me ka kire se jaya wo ka kire me se ndi aye ozuban wo ntimi nyai na wo ka se do de ye me no aye nya me ya ade a wo num se ye de ye wa anya ode no wo so le a wo de bi ye wo de ye me ento ni be ma ne kasa aye na o ka san so wi ye no ene wo ka kire be ma ne se wakanche be ma ne se wo ye ade achi a wo ye de wo ye ntem obeba no na kwa akoda ena o si yo no ka tifon no ninya na tete hotie ye na mi tete hotie enti ade achi ye no me so ya me ne construction for koye adwuma nti me na fofo no koye nti me ba ya no na oba ni fie mbaba ko nso wawo nti me ba ya no ni fie no bisa se mo ma me we ena o so okoje ade wo kwa ho ena mse mo boa mo ma me wo koefo ho enam so we de o so kwa akodi ade o kwa hone ne kro wan koton pan no enam se wo ko efo ho nam dem yese ne mo ma me meda fie ti dada so me no wa akora keto ho afa na wo ko mfie nsia nti no no so ni fie nti e ba na do be 98 no enam se kan bo ne de me ba keto anu ba no ene me ba keto anu ba fie to ba e ma me na ma bi enam se fine se yesi ade ato nti wa ma fie ko pim sa ade chiye ena obae nti obae no ana me ka kire me ma ba ko sa na me ka sa mo maame e ko de fo ho no mo se mo boa nya na wa me dai nti ani nkwada ana me sa se metete no beginning so no de be ma ne ba fie be da o fie ho de be ma ne ba da me fie ho enti me nya la na me sa se metete no e da no so e ye hall na ono ne dan wo side na me de o se nti se nye so be bie pono na be hu na hu wono so tete ma me da no de be ma na ba enti da bi mo ho anumre wo dem ho na wada no no de be ma be fa hall ho ba be shendem enti da bi ma nantem ndi mo ha no frɛ me ba na wa wo no eno obisa ne se mada eno o si da bi mi nai nti o ka se me nai na akora ne di fon no so me ho enti onya bisa sa no ka se me nai no dede no wa me da fie mankasa debio otumide ne plano beda wo brao mama na ewu ana kojoto mama na se ewu eje tuato umani bidi opem no me pem no enti kensle wo enti eba ni kuru da ho ne plano so beda eba se ni papa anya se bia an kan kire me na me sha se metete no timi tite bia manya na se be ma no o so pano no no kwaji free tech enti ohono me no oda nti se wono oba ne ton pano na wia na da oba ne person ne beda no ne ko na ma koda ho nti ma bisa kokobi kuro no nyina me hu ba bia efo no oda enti me fa kwa mi se ne me pomodran se me nya dance na ko che papa no because oba no na no odene se wa nya dance ankwa nya di se wo betumi enya bibia gina so enti be se wa mantini me ne obi ko bo mpae enti yeba no ena yebeduru bia madam fono eda no ena ono mane ye koye enti mimi dia se mi wurem ho ye bushi pa no tu firi mimi fie ko ba bia mkoto oba ni be mana be se 6 plot e won so 100 by 100 enti motwe tim koye no oba no ene be mane gina edan bia yensi nwie ya anim na oba no so madin kan nya la ne se sesia na mimi wo fie na wontim fa be mane ma no se be ma no wo moton no mane wie no oba na be ma na be twa ne dan moto mu ho enti wono wo ba fie na so tena ho no ma no hu sama kwose dem a no hwie ni nso so okudwa to de tawru bonu ma na puwa no okọ ya nipa ni bi wontemu ho no matuma kan so mo hunu mpre bebre ya o yesa enti mi mbadu ho no na me ne ma ni di ntitimu na mi wura ni mu na mu se obai ni be ma na gina ho enti wanam ka oda moto ni ma na jo no oda moto nu enti wanam se empaso anso no wanam se na de sima beto woni efo ha di wanam da me ho anam ya se me ko friend nipa na me ne nam no na obedi ma dance enti me ko friend nipa na wo ba no na ma firi wura mu ho ya o ma si street ma o mo ko na me ka kire se efo gina ho na mi misa o de ko dia ona me yiri gina aha no na do 10 o'clock timi ka en ro ba ne se efo me nyina ho ko anam se efo gina ho na mi misa o na efo ne se o ba ne se mi nwane aha na o ba ne ka kire efo ne se dwane tiwa nti efo ne starting de kan am so me pai no kromfo ti me pam no kwa tiri kakra be se ha na me mati za sonda yanim ti me pam no na osan ye nti me ba no ena nipa na me ne no enam no ka kire me se o ma me nkofie because asem we wade odi adi mi ache
nti sɛ nyamasi anya adanse we no sɛ me kɔ fie a anhwɛ a mɛyɛ bɔne nti o ma me nkɔ ɛnam si o nipa no ma teta na kyɛ ɛna ɔka sɛ ɔyɛ saa de ɔne mehu sɛ ɔne efo no kora yɛ kɔ no ɛkɔ 2 years ni ɛno nti nya de bi sɛ mɛyɛ ne bɔne na mmom mepa adanse a mɛnya biribi agyina so because makɔka kyerɛ no papa sɛ wama nyɛ ani na ma ne papa so kyerɛ sɛ mempɛ sɛ ɔbaa no mɛgu n'anim aseɛ enti ɔmo nya biribi asomdwam na obi ama no bra still biribi ama enti menyɛ ne bɔne ɛna mekɔ fie enti ɔno delay me abɛ 30 minutes na ɔyɛ sɛ ndeɛ menkɔ enti mekɔ duru fie no na wasan so afrɛ fo no ofon so ɛne ne kasa sɛ me ka kyerɛ ne sɛ fo no ade kye a mekɔ akɔ hɔ to no ɔkwa no hɔ na afrɛ ne ka kyerɛ ne sɛ me ba kwa ho hɔ no ma ɔma police nkyeme ɔba bɛdi adanse atia no sɛ meto no sɛ ɔda ne so ɛnam sɛ saa sɛ wei na asan so ka mebeto sɛ ɔne fo gyina ɔmantene me nsa mmɔ na anyɛ ɔhwee wo san so aka kyerɛ bi kɔdi adanse ama na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wokume ɛne sɛ wopɛ sɛ kume di a ɛne me nso mɛkyerɛ wo sɛ mepɛ nyina soɔ nti sɛ ɔne fo no adade a mefrɛ nsuo na mede bɔɔ ne dua sɛ so ɔne fo no adada a nsuo no nkye no nti mbɔ ne dua na mekɔda a meba bi dwuna me ho din wɔkasa a ɔne fo no kasa a frɛ no fon so ɛkeka nsɛm bebree kyerɛ no mankasa biom because na deɛ mepɛ no manya nti adeɛ kyeɛ no na mefrɛ me bra bɔ na maneɛ ɛna me bra so deɛ na mabɔ ne deɛ maanya adeɛ na me se bra sɛ deɛ ɔbɔ na mamu a ɔba ne nka no korɛ because medimani ato nyame so nyame aboa me makɔto no na nkɛni wɔkɔ sɛ mekasa nanso nso deɛ ɔba na yɛ no sɛ anya duabɔ a yɛn asantefoɔ no nka no korɛ enti wɔnom na me bra ne ka so okay wo deɛ sɛ ɛbɛyɛ a menkɔ da ne dua no ɛna msi yɛ mate ɛna mekɔpɛ obi a ɔda ne dua no ɛna yɛkɔɛ na meka ma asɛm nyinaa kyerɛ no nti meka kyerɛ no yɛ no ɔse wɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ deɛ bɛrima no aka no duabɔ no wabɔ wɔ enti sɛ woanka no kura wɔ mu a medane kura ɛbɛnya wo sɛ ɔne bɛrima no dadaa sɛ woanka no kura wɔ mu a medane ɛbɛnya wo nti wɔne ɔbaa no bɛto no anom tio sɛ ayɛ no korɛ wɔne bɛrima no teɛ wɔne ka so agya wale wɔne bɛrima atena no ɛmfie na nie yɛ wɔne bɛrima no teɛ nti wɔne me nti biom ɛna papa no so okay so apɛ ma wɔne obi sa nso ɔde me nsa brɛ me wɔse ahensa na ɔde brɛ me na me se menyɛ ɛna papa no se na bɛrima deɛ bɛdɛ na wo so nwale bɛrɛ sɛ kɔmɔ ɔbɛka so anyɛ nti ne krakye ɛwɔ nsɛm sɛ si ade ɔbaa ne sɛ wɔne bɛrima foforɔ na teɛ nti yɛdeɛ wasom bɛtɔ wo na mmom hwɛ yie hwɛ wo nkwa ho yie na hwɛ sɛ wonya abaa ma neɛ deɛ papa no ka kyerɛ me ne sɛ menhwɛ me nkwa yie sɛ deɛ menwu aprapre a mente aseɛ na menhwɛ sɛ menya abaa ma neɛ deɛ ɔmɛtumi aka no no nti yɛnkɔ ɛnam so ate nti mbaa ɛnam san so kɔɔ ne papa hɔ na mkɔbɔ ne papa ma ne sɛ papa yi oba no bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ nokorɛ nyɛ ɔno ɔba ɔne bɛrima bi antwe mpena sɛ si adeɛ ɔno akɔpɛ ma ka sɛ ɔne bɛrima no starte twe mpena mpo no ɛmfie nan nie ɛno nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a mesrɛ mo monyɛ masɛdeɛ ma me na ɔbaa no ɔne ne kuru ntena na me nso menya me baabi ɛnwene me ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi abɔ me nkwa ho ban ɛno nti yɛatena hɔnom ɛyɛ ɔkyena memini na yɛkɔɔ papa no na ɔtwe mmienu nie ɔmo mfa nkra bi amae me nso mmeɛ deɛ kɔ no a ɔbaa no yɛde di me na yɛde no because ana no kwasi ada kura no kɔgye bɛrima ne nneɔma ɛba bɛsii wɔ fie ɔkɔkɔgye yɛfo no nneɔma bɛsii yɛ nti menu yɛ nom hyɛda kɔfa a obi a ɔwɔ fon ɛma ne bɛtwae nti metwa nom ɔsan so ka kyerɛ me sɛ me na mebrɛ na ɔno deɛ ɔyɛ a na ɔyɛ ɛnam so kɛsɛ saa na ɔka deɛ a mankasa because manya deɛ mepa awie papa no nso a yɛkɔɛ sɛ yɛkɔka asɛm no yɛkɔɛ no a mama me nua no firi me kurom atua ka sika ba yɛkɔduru yɛ a mo se papa no yare yɛnya abotrɛ amanneɛ korɔ mo sɛ ɔmo gye bi na mebrɛ ase wɔnte aseɛ yɛsɛ sɛ yɛde deɛ nti ɛba yɛn ka kyerɛ wɔ mo ɛna mebrɛ ka ne dua kyerɛ ɔmo sɛ ɔbaa no wafa ne kuna kyɛ akɔbɔ dwama pɛ mu aka nti ɛno nti na ɛbaeɛ nti sɛsi a bibi to ɔbaa no a mo ɛni ɛnsɛm biom ɛna ɔm si yɛntwɛn na papa no ɛmfiri dwada nkɔpem wukuada no na ne ho atɔ no mimi ndɛ bɛyi ɔkyena na ɔtwe mmienu nti memhwɛ deɛ kɔ na manhwɛ yɛ a menya asɛm ɛgye sɛ ɛne ti am da bɛda mu wiase awie yɛ aba o ɔbɛ wo ne na tena fie sɛ me ne na tena 24 years ni saa nkwadaa nan a ma wo no yɛwɔ nkwadaa nsia patwan wo dia patwan wogye ne sɛ wo dia patwan deɛ na ama ne suba asesa sɛ ɔne woatena 20 something years ma wo nkwadaa nsia wo se wo dia sɛ ɔka kyerɛm sɛ wonyi nni kora sɛ nkwadaa ne dia a ɛne nka George mede to hɔ na sɛ wogye sɛ saa nkwadaa nsia no yɛ wo dia
deɛ na ama oba na sesa deɛ na sifio ma sisia no ene ma sesa me wo deɛ na ama na me wo ahokyere madwuma sei tuntumi mo na kwoma mama akwahoma mene sɛ o sɔre awon tifie nso da bia mene nkura ne didi woni ni hia na ebese be 2 years ni de obi ade na ba na mo tena efie ba kom na 2 years untwi no mama ono so ntwi mama ti wane untwi we he no ono so twi we he mama me nyankopɔ anim ni betuma kan sɛ me mfa na chi nkoya na mche se di nti na mote dem na wonya wasede ma no oni ni hia na ukọ na wo ma ho ma de atiane ana so wo dodo de atiane se na like chofa che start ye no se ne wo ka se oja wale 4 years ni no me tra wo de fa no to ho me say 2 years na mo se dem ho no di nti na munni empaso nkomo bia edi nti empacho ono sesi adan no ono me ye no mi ba kuma na ne ne magumu ne da mi dem to akoda ne dem 2 years ni na oba tukọ ne dem na sa adwuma ne mle so a ena fa wawu papa bia oba oda bench so o say time so a o the phone hello ba mi anya adwuma omuti fi ko ba so omuti telephone and e frɛ adwuma nti o tu ada ne dem nti mle so say ya be adwuma tintimi nkwa ni mu ma de atia ne say da wo hwimu ko hye baby 9 months ento oba ye no na obepa me cha anajo na me ka kire ne se no oba me no nete wo no ma me wa bedidi matem man ka mo hwe wo firifie 9 months wo ba be ka kire se de ase bia me mfa ncha wo de ntimi mfa ncha wo sa enti wa kan na anajo man tiase e na okoye ento okoye ne be se 1 week no san bae ento oba ye no wo ba yo kwa no na me wo papa pani bi wo ho a eya ni tembe bi ha mesu che ntimi ko ka kire no so enya hwe oyire no no sinke se bibia no de ya okra na ono aba se opachew ja bibia maninka o pese okwa hemia for boneche enam si yo da mate enti wo ba ye no wa nkoda ni dem no ba beda mi dem wo de ba shi be sai form sa ena obeda so ena me ka kire so de de asie bia no ye ntra se na ye hwe ma enti any 1 month ena wasan so start sa de ni oda form no ye adwuma mpacho ani okay ena me peti enti menene try be 1 month enti 1 month na chi no ne beko Christmas mu kra ena wasan so tu koda ne da mu bi ena me ka kire nse tawia sadie wo ya wo ye yenye awale na nya by force wo kwahye mbuso men kro sem ye nipa bi anka ba ye nka mepam by majiwa tum se ye won kwala ba suba na ho da na di no enye sa wale na ho nwale a ti won se na mtim ho se na obi ama no bra ti me kan sa sem kira no no na okoye se ompeso memra na me se no me ma wonko ma me hu se awale ro nwale a ko ba bi na me ntra ma se san so ba wale a me ntra ti me kan no ka kira me se a wo fifuna ni a uhunu sraman na me kam wati asese me bae no enya wale enti na me bae na me dem bepe me japade ena me se sa ena osian enti sem tra japade be ma ne dia obesan akọ japade be ya se efie na mesi na me ncha na me mfa ne dia ma no ndoka na me ka kire ne se ye ncha japade e wa bra enwu awale enti so office wo nwale bie mu a enya fa me nsamble me na asede bia ne hihye bia wo asese ye ne ye me kan no so yo wate that time so no atu akoda ndem di free ho no onsi mi nche me da mi nche bi sa papa no a wo se ofa oyire no na woni ne dada me pa cho sa papa na wo family na nkasa kra no beginning no be se be 4 years ago no wo to fu ma me bana wa wo ketwa no je so mse sa wache tisa funa to ma kura no yenim kwan kura na sa minim sa no ne sa akola na nkasa twempno enti wodi funu ma akola no mami e de abufuo no odidi akura na tem so mfa papa no fun nkoma no no odi funu kwa enti mehu kwan kura fa so a mami mpo enso fa so ne be ma no so ya dai e kwatwe uhu se papa no efo no wi oyire no e di say mama mi hunu ya pa de almost be say 1.5 year ni na wada na mama yenti ambi busanse otumi di efo bedafi ho wo bra wo fi ti wuda wada ewu na ma dia tene se na minim so de ne ba fie ena me da no so eye hall dia me ne obandem eye hall na me gate wa no gate wa
enti ni se ni window bia no abetum atemu de ho bibisa enti se me koda na mtupunu ma me de mada na me so me mfa nsusu ni se obetum ayesa me atoda oni efo ni yekọ woni ni yekọ na obisa se na wo he ade abra wo no nsa ara wa bra na wo de nsa ho so nyansa na koso anom timi de menum se bia woni no ton de o traffic minti e bia onim nipa no na omo ton den omo ton pa no traffic efo no so ton bi efo no ton pa no e no miemie obi yire to se no no ka kire ne se o miemie ama to na o ka kire na wonyai no no sa de na wo ye ne ya teria benka se mu no papa uni no mente unka o menimu no oye odai no ye meku na oye dabe no ye ex husband dabe ache brebe yente unka o for 5 years efo ye 5 years and out in them one ex husband and I say ex partner mweja out be them what be there some mweja 5 good baby want to interfere mweja no suit in fie what be there now therefore non see fie mfa nkotrem who say 5 years and a papa him say 5 years who mweja no and am to them ti obetimi aka chem say 5 years ni papa mfa ne ho nka ya tewia 5 good years a wo say ego na mote dem no papa wei on fan ho nka ande no nka tiede na ya mojahi uti abodem usuti abodem uti abodem tiede na ma ho kwan ma mienu faw samien sasensia at a time ade no susu ye wo mara me say posi abano susu ye wo mana ti adenti na mema mienu anu ni enim e fa the same time owo ya ode ukuru dia ne nya ode e fo dia no so chano ti edientia ya miti edientia sabe passa me chire mu dia me start na me chire na me beso be chema nka me buza o che me dientia mema mienu faw the same time ukuru faw bema efo mpana no so faw ti dientia asam ne se menu me kunu etna ache me de date ni de ono na o boy me de mam by na me 17 years na me wo me ba pianyini na me nya mfa be ma da na me ne tnae ye tutu kwan ko ye kurum be hyewa ne fi o wasa ne ye ko ye kurum o manso e ho no ja me hotu kwan ko hye ma oba na mo sa ne me benyin se wo ye kra otoso mienu ye wo ebo boss enti ketua no kra tena fom che ye ma de odi na chi no hansa na oba be nante okwa o mo ana wa baba 1 year 1 cedi 2 cedi ebi amada menene tena ye 24 years na wo kan adenche one day our cousin tell you chop money da onye bi da se me ne me ma ne be didi a me ana me sori na makobla pe ma no aduane na me ne me ma na didi on mo akonhoma da wo sa akoka kire sister bi wa yam free say e friend alaba se me de me yire de me wale ne de me mo na akonhoma do wona wanya na wukunu bo wa akonhoma e na woteta so ablabo no ma fam yie pa se me didi se nkura ne be sha atale se me mpo afi be so se bia epuna we mpo ba wodia onye bi da ena me ne tetewo enti e wase no mu ho ana ye se be ba be pa asase wo du nkwa ho no me ne aye asase ye be je ye koko fu koko ne ye tena abe 16 years manse fo so mu betu ye si dan be miensa ewo manse fo tu efo no tugu no ma yiska enti ska ne mu no ena wo ye se wo ba be je proto kumase ana ya be si obesi dan ya betena ho me sabra ya mfre ne nyankopon ado me ton ma aden kakra kra ma ne ko nti oye se onwie mtie metrem ne anya ne kakra na me ka che sabra so ne e ko deeper life ye sofo ma me ne se abrabo ahya sise de be ye de ne okumase nti ko ma ye ntena ho ne okwa o mu ana ma ba ne nche na ma behwe nkura ne saa ena sofo ma me se asori nyame ehihye nkan saa nti me ne mra kumase mama ye be kumase ye be du kumase the same thing kumase abrabo nye yize osole a wa ye store no akotenam
semede na me nkra ne bedidi semede na me amusu medidi emfa no ho timi sole a na makope gala kakra na me yekoko na maso na pampa me de bechi makokobin abonte so saa ye to kakra me am da be no aduane me de aduane no koma na wo se am de aduane fun wo ya de aba na dwobere we de mini ne kapre nso ndem na masa de aduane na saa machi bo na me de asoma akra na apam akra no so onfa aduane na melako me na woni aduane no na akra ne de aduane na ba afi na anu ode na mkoka chemba pasa papa wale we de ye me nwale bi nti mo me yenkoguntie ko ye kurom kotna si amba pasa nkuransia de osre me a dia age bia me de me mfa ne saa na me maintain saa me papa de na ya chenye mfie ba ko nye mfie bebre oba de mentumi nkume ho da bia saa papa sa we de me hwe na obesesa na busuafo na kasa ye ba ye no amuna me de benyin se me baketo na okosi yes no nyinsa akra na afei osore na mamiskan ko hospital osimini bi ne maame ba ho so obesa na ko mse maame asema e be kan ye no nyinsa asa akoba obayi maame 1000 da se me kwa kwatwa scan se me ye dan bibia obayi se mfa no ho nti me de na matimi anyinsa wo ahwe akola we o se one ne be kasa mama wa mama wan si dida ko pemsa me de me ko we na me frɛ na o se wa wo we ontimi yi ho ka hospital hɔ me am sa pes kana me de yi me ho na me de ba afie me ba afie wa ma me 1000 poda me anya yi mpo na oje ne ho pa ko hwem 2 years na o mai o maniska o manehwe e na o de bai afi me hwa na anu ode ne na me po me de call me sister ba ko odun kwa ho ko hye ko dipa na o tweme de asande memba me ko dipa na o twere me de asande nkola no saa ti me ko hye ma e kakra me san so bai no no so anche no no so bai ho na lockdown de bai lockdown ba na me se da bi akon we di anu odne me kwaji aban bosia 20 million na me se ne wa ba na so de se du aba di akoja me na me ko pe fridge okoja me na me ko pe fridge bi na me de bae ye bae nso a o mo se we mu obi anton ade tinsuo ne de me kwa na me yi na me de aso asa gina wo de chese ni nyina wa bre nyesa chese onyi ska wo fi o mo akohoma ti braso ni mu no Matias chese onye hwe o tu store ni mu sa nsuo no so na ma me nton ti me de ne ba Ishira FM omo friend o se ma begu ne sa abia sam papa nya stroke abaye fie chese ni nyina mu o Matias ti ye ma de ntia eno na me ka besi so no point o se me kan intent me ko me se mle ni nyina nka o ya se mle no nti no ebla me papa mo ba fie onum na o tu store nim so bosia no me ye de mbetum emfa no ho no e na me so me de ba Ishira FM se me pa cho mo moa me na be ma onyi ska nya hwe ma ko jibosia ko to fridge so wa sa betum omo frɛ na wo se an afi do bebie container na mame eno ko bie na afi de ko fie wo se me maame ne papa na ahye me kutupa ama me makoye nti o holu me maame ne papa so mutu mfiri ne fie to pamo mo sa awia kete ni mo mfiri fie ho no mo koye na me so me ye ne se de sa na te de a se me so me ndi o mo china me no mo komi ntumi ne be maame yale papa yale na wa pamo mo de nti na maame so me ko di ba bi o ka se 9 months no me kokko hye me sister ne ho kakala nti me ba ye no mu ho no ena mka asa ne sa na tie dia enkura no me ko ketwa no me masam ne adada fe ne sa ha me oso soles ka mu di kura ho odin me ho nyina na me ma no musika so ase na o mo obre na me se ne me sa aba no ma ba betena nkura no ena me sa so bae ntemu no wala me de bae no me bae me ska ka me de bae me de no aduan ko ba sa afa de onu so that the same thing no thousand no she ho no de me nka Matias o mo akohoma o mo awo ho no de waka Matias container kura no atu Matias me friend ka chele sa wale we afa ye nti o ma ye hwe de be ni ania ye nhu no na obi amfa na som de bi ko me ntumi nsa so ntoa so wale ni biem no na ase ayekese dada nti na make say eze so wo twen to so be hu se wo fu ayekakraka ana se di distance anu waba eze se ntem wa ubehwe ebi o na start kakra bi a anka obetumi a prevent ana so obetumi aso anu but wa ma check nti obetena wa obetu aduane no na akra ne de aduane na ba afi na anu ode na mkoka chemba pasa papa wale we de ye mi nwale bi nti mo me yenkoguntie ko ye kurom kotna ese amba pasa nkuransia de wo sere me a
dia age bia me de me mfa ne saa na me maintain saa na me papa de na ya chenye mfie ba ko mfie bebre oba de mentumi nkume ho da bia sa papa sa de me nhwe na obesesa na busuafo na kasa ye ba ye no amuna me de banyin se me baketo na okosesi yes no onyin sa akwa na afei osori na mamiska ko hospital osimini bi ne maame ba ho so obesa na ko me se maame asema e be ka ye no nyinsa asa akoba obayi maame 1000 da se me kwa kwatwa scan se me ye dan bibia obayi se mfa no ho nti me ye na matimi anyinsa awo ahwe akola we o se one ne be kasa mama wa mama wan si dida kopem sa me de me ko we na me friend na o se wa wo we ontimi yi ho ka hospital hoy me am sa pe scan na me de yi me ho na me de ba fie me ba fie wa mama 1000 poda me nya yi mpo na o de ne ho pa ko hwem 2 years na o mai o maniska o manishe ena ode bai afi me hwa na anu ode ne na me pomi de call me sister ba ko odun kwa hokọ she ko dipa na o tweme de asande memba me ko dipa na o twere me de asande nkola no saa ti me ko she ma ya kakra me san so bai no so anche no so bai hwa na lockdown de bai lockdown bai na me se da bi akun we di anu ode ne me ko ji aban bosia ko ji aban bosia 20 million na me se ne wa ba na so de o se du aba di akoja me na me ko pe fridge okoja am na mko pe fridge bi na me de bae ye bae nso a omo se we mu obi anto ade tinsuo ni de me kwa na me na me de aso asa gina de chese ni nyina wa bre nyesa chese onyiska wo fi omo akohoma ti braso ni mu no Matias chese onye hwe o two stone mu sa nsuo no so na ma me ntom ti me de ne ba Ishira FM omo friend o se ma begu ne sa abra san papa nya stroke abaye fie chese ni nyina mu omo a Matias ti yemra de ntia eno na me ka be siso no point o sa me kan intent me say mle ni nyina nka be ya say mle no ntino ebla me papa mo ba fie onum na o two stone so bosia no me ye de mbetum emfa no ho no ena me so me de ba Ishira FM say me pa cho mo mo ame na be ma onyiska nya hwe ma ko jibosia ko to fridge so wa sa betum omo friend na wose an afedo be bie container na mame eno ko bie na afedo ko fie wose me maame ne papa na ahye me kutupa ama me makoye nti o holu me maame ne papa so mutu mfiri ne fie to pamo mo sa wi akete ni mo firi fie ho no mo koye na me so ye ne se de sa na te de a se me so me ndi o mo china me no mo komintu me ne be maame yale papa yale na wapamo mo de nti na maame so me ko di ba bi o ka se 9 months no me kokko hye me sister no ho kakala nti me ba ye no mu ho no ena me ka se ne sa na te de a enkura no me ko ketwa no me masam ni adada fe ne sa ha me oso so les ka mu di kura ho odin me ho nyina na me ma no mu sika so ase na o mo obre na me se ne me sa aba no ma ba betena nkura no ena me sa so bae temu no wana me de bae no me bae me sika ka me de bae me de no aduan no ko ba sa afa de onu so that the same thing no thousand no she ho no de me nka Matias omo akohoma omo awo ho no de waka Matias container kura no atu Matias fe ka che ne sa wale we afa ye nti o ma ye hwe de be ni ani aye ngu no na obi anfa na somdwe bi ko mentumi nsan so ntoa so wale ni biem sister ba ko ti esoro o diska koma no so mfes kam ho de men ko bi no anu adua no de abre onu kwa no odi no ofie ho otimi no adua ne bre na anopa anwumele no odidi ye ne de ebedi eni di omfa no ho tambia ne sister na no adua no de abre no no odidi oni sister ne koba omotimi ko hye omofom omofa omo se oni sister na ti me ka asa no wa anti ase sesei on de makase wo men wale a me fa ne samana timi ko ton san sa me de ma no na me ka chem papa sensa no isi aba ma sisi me makoto nsa no ntimi fa nsa ne ma na no o se ne ye nyina ye nhia ne ntena ase na ye ntu nsa ne wuso ye frɛ no a on de o se oni obi ani asem ka ya me gira so ahokyere wo ho waka ba ma nse wanso adenti na umma ho kwan 5 years ni a wo se waja wo tirimu no moteda baakum menim se obi a moja monteda baakum we dia moteda baakum afi wonu woda osan no obi fufura ye friend efoda utumi di efo abada mu beda edan ya sam na wo kan de oboa meba utumi di tawo twahu mu ekojira da moto a ekoje edan chemu die nyina ka se da moto so ba bi o kan ni ti wane twu lipa na ko friend no wane twu kan no ba bia ni ejina na ho da bia da moto bia nyina ho na ewu na wane twu Mama, me kasa me no obi enti ana me. Onu se efo. Bi amenenete. Enam se ehwan ya. Efo na wo kana sa me no nya efo. Na ehwan. Na se ye je ofo na efo na da so.
And the phone ya no ne dia. Phone. Why dear? Ya bo phone phone. Na e dey na o screen saver. Ufu ringi am say ye num ne mawi. The other so ye fo. O dey screen saver. Some adana ya ko cancel on papa ho na me papa so ya le no. Me phone ko ila. Me point ne say wani nye ho a ba ma no mfo so. On tete won to them. But say ubema wo bi twiu na ono so atwiu oba baako obi antwi mi ma ono so ntwi mi ono asam na na wo bo odi akoti tum so obi afa wo tio me say sama sa aka na hanum sisi asam ni obi te enti chese ni pa na net no enya 5 years asam no kwa need boso me be nan kola wa me net no be mfie no mu ba no menini sika menini kapanya menini na daja hwe ena me no wa me sinka ma wo fi na free dem ho na me hu so ya ti wa akra de adanse wo se nya one be man kwa na tifi krum na wo de wo sende dem ho ena so obi so twimi aka ho hifa na ekasa asemo na nyefe ko na mote abusia be na agu no ono na oso o ma me yenwu se papa mo ton sa friend bebre oso o ma me yenwu awale no nti na anu ya fifa ni se mo na ko na me hu se o wo free ne dem wo se ne dem obi so twu wo se ne dem na wo no mpne abon nkomo na otetaw no wote na nim se na diewu epre nipa sa wo mpa tutu so na ko na mo me se ne dem ene meba mo atwi me meba wo sori ana so ubie miama to onti yankoka ene se bia wase e koda ni dua me se me ne efotan me wasa lo kwade no sa obi amfre me de mu ya ansa bra ne frɛ me se yasem na no ne akwa ne atua ka ska be fa waba yasem na no asem de wo fu na dum yefra unyina dum ana mesukwa na magina kwatam sa baby a wo bia safo na dum kra yentu ka ne mefa homra na so nya do sa se obi amfra fo na yefra na dum ana bla no so a de me ba me na call pela no kwaje fon no ana me cho senti nya sa obi amfra me cha sa ya fra wa o mo se dum ana se dabi meyi sika baby a wo se bia ya mefa homra na ka o de nti so obi amfra fo na yefra na dum ya brother friends so friend me na fa sa bia ne ya na mo me say edum man ka say one for me say edum o phone na o mo frɛ no edum papa so for kwa na frɛ no a edum ana ye tuka say just say you must some na no me just say I don't know wumpa tie wumpa no atutu so na ukọ sa wo ken wo busuafo so mo mpna kwa na ukrom ko na momu se be mani dem na obi fawo ko yo beda na waba na obeda na wuyi na hi wa wo mani bi ni na chese obi apemu one main so no obi te wo ono so no over we chi da bisa no ba na no aduane ma bisa no me no ba na no aduane ma oba no aduane mra da bia ne no ko enya no kreda na me de ho be na be fi odo anya ho me di mani ho me kra de o mani ho no kra no ma hu fo ofio bibia kra na ya se yakwa papa ho ama wo papa aka kira ye se so obi no aduane ma yi ne ho no so no enya no kure me wa dance me won kura me san dance ho me wa dance ho no ma na ba chance me ana mo huro chance mo play me ana mo huro sa chance ni mu waje adam mama je waka no that last year Christmas nam skani me ho obey wakwa apostle wajadi pa kwa apostolic omuma na kokọ amom de aduane ndo ya aduane wie no na mo fi data mes miniska na nya aduane ane anumere no ndi ade cha no pa no ma me nso me dua mo wo e plot so no so dua hwede ndo ba na me ya aduma eno achi ame ndo we no se ada no ni matu na me se ante kom de me na miniska bia om nya won plan na de aduane ba na me hata we ane me dance ka cha oba na ma me nimpo no na me hata ho se me ma me nimpo ma bia ma no keke aka kira ma me se ma me beprewa ka na me ntwa me din fa na no ko so se won ne te wo mo na ko ma kwara ahwe mu bunche bi ono aduane so no ato no no kra akra keto no 5 years be si ne da be no akọ ni school kro wo ma tua 1 cedi wo school mu da ka kira me akra no da tua school fees ma akra no unja school fees da won school po book kro nto wan po da ena no pe akra no canteen times mama na wo no be si na ka ko so wa nya mu ya tia ne se akra ni start so be ko school no
ana ka chem za akura no obeko school endezi ebeden ana mse tawia sisi amadwuma sei enti akura no wosi ede ne kwantena je na mse international me honso enti amfa no kwa aban ana asi na mempangu sa obema akura na ko ai data mso twankura no mgo kwa aban no munya nipa wasi na mempangu enti me kobo me sofa ma na sofo je kwa suni me minister metim de akura na ko international oba no se chenchira de ne beko enti ede na menya en wo so una ya bema opa fanu kwa aban so onkwa akwa unifree ho so penso do visa o ya o beto ma akwa tuma ko school no ko ndi mba na mba visa o se wo da akwa no ko school no so mba je na si 2.5 ena mzo ke minister ndi na 1.5 na za nya on so fa bi so nya mfa no ko because wo mi mfa no kwa aban a na so si international obekwa se nya obeboa okay enti akra no the piada akra be ko school no imaniska enti se bibiba school fees ba na so na so akotua na ye nyina ya hwa akola na ede enti ene akra so wonya ba akopɛ se se ba ko SS ena ba ko so just SS3 ya wo munya ba ko SS no ko school no o sika na ko to ne mama no ko school ana me akra no na de no ko sa SS na akra bi no mo wi SS wan na ko a wo so ne se ko to ne ma de no ko school ka kire me mama en kwa mi ansa wakase wo mo kwa mama ska ma fa ska ma na kototo ne ma no de odin kana asema ye be kan na me mpese en kwa ma san beba mu because esi ankola no se si obi ane ne mpra na ti nkola ngeto en kwa mi e ma mi ansa ni nyina obi a wo mpra because mami ane je so mami ni je so awadi ti nkola so nti nkola mi ansa no de se si e fe no o kwa SS kura no ono na wawo no na se wo mu be makwa ye kura na otima ko school senya ankura ni sini mema tinti me mpeza omu hwa sambeba because esi ankura e mari mi ansa se obi an mi obi a wompna obi anso ni mi na free because of blabon ya omu ba make and na mbom because of me sha wo mo kasa blabon ankura bia ni wa wanya ha free 10 years a wa hwa ni da se bia schools ka kura o ma ni bi da akura be di oni do wa na wo ma wo musika to ni ya ni na mi mebie ma no aka na wo ma me akogina akura na chi ama na nkura ni nyina bra bo asai se kaza me kan nkura no so obi ane o ma bra bo asai wo na wa sai o ma na me na obi ane ne mpra na ti o se sia wo ko fa nkura no asai mba na se kaza me kan kwa ya nkura na de me nam so ya ka je sam ne nkura na free a ebe ha adwene wo be ya enti nkura na se se ompra na we mama on de otene baby na kotra na so beba kotra na so adana te papa dem sa efie no efie na yetimu no efie ne nya ono kwan fie me ma bla bo 16 years abesi samre no ebra e kobre na odi besi sa fie e dan month for the man no wakoto da na fa so di be bua me yesi dan ska no wa fa mo wadi eti abra kobre nwura mo 16 years asi du kwa na nya tie se so say oje o chefa unim se obapata papa yi unim za also oje on plan na yefre ya se wo pe japade a ye ma hunfi be me ya yeken utene demu ukokochi uwo bre wo no sa be seketa pepa ho adware abeda ne dem me na ne demu ma me ye ni fe na ote se fie ona mete obi atene fie na wona si fie no obi atene dem ana me che se ye nyanche no utene demu eye japade ne si o ye beche ti uche no waje udie no to so na utene dem one ne da sore me se one ne da sore na wakọ abonten na ba ma fofo atwu na waba na wasa beda ene tu ko ompana ne so na mewu se watu so when you brace wo twempla dia exit kwani ne ko na ko twempna nemom unko enko obre hu se oba na wasa ba bem ade ni breba tina se bebe na ntumi a ubetwe na ho akese kan no akunu se bema na ni twia se obi twu na wasa nya kokudro no aba ejapade ndi emienu nyina dia no abeda eno amen eye efata o Kristo ni efata nye mesi ya wadi nyina ho kwan nye ni nyina na fata yo nye se ntumi nye o ya wadi nyina ho kwan
nanso yɛne nyina ne fata yɛ sɛ woba yɛ watuto baabi a kama wo sɛ o ɔbɛyɛ kura watu kɔ nti ɛkyerɛ sɛ na ne nyi ho bio na wote ne dɛm bɛma foforɔ fa wo adɛn sɛ kɔ so na mo bɛn za no o kɔ so kɔ so for the care sɛ kɔte kɔs ana mo bɛn za no ya sisi ano sɛ wode adam pa a woyɛ ma wode bem abedifo sɛ wokɔ na wansa aba okɔ na obi a wɔbrɛ no aba na papa yi wokyere na yɛase kɔm na wode wasapa wo ho wonim sɛ deɛ ne brɛ ne ba no obi te mama ɔno ɔwɔ obi bɔne mprɛdi na me hoi wode bɔne mprɛdi wɔnde ɔso mpra yɛfo tu so bɔne mprɛdi na me hu sɛ no kura sɛ wɔne obi te a ɔnde ɔbaayɛ no ɔse ne yere no ne mpra ne yɛfo ɔno so mpra ne hwan no amene dir me re fini de ba ne man dir na me de frɛ da bia me frɛ ne chief maame eti na dir na me minim a me de frɛ na ene yɛ okuru mpra ai ɔno na ɔno aduane brɛ na no pa wi anwumere no ti anu nti na wo so kɔtwe mpra nsɛm de me ɔno obi te me so so me no obi kɔtena sɛ ne me wa so no ene firi ne dam ho kɔ mpra ne ho firi ne dai nim kɔ mpra ne ho sɛ fo dai wototon ka kwa ho pa no ne emiemia auto ha oboa kwa no ne yekoton ade ana se yekobubu na usori anajo da motom se wodwo ade na da motom na fa ne ko fie efonu mpo afanu ko jira da motom ka na se wo ma fie ho efie ho ma ma na ede na me bato se woni ni jira woni jira efie na achi ya mo da motom na sa da ni fie achi ene se efie na achi nya fie ho ebia ya me ko jare na ofre me se me ja me fon ho na me de problem e fon de bra ba mo na me ni jira kwam e kom se ne e ja nya da motom you don't do for bro anajo 10 o'clock say me poju aba 9 o'clock e be duru fie phone no to awo ana me so on fa ma ade na tawo bo na ko mi ko na me share se me ko ji me phone ya wonya sa ade no obua me nye sa ade me so tawo na me twa me ko mo kwa hefa eno mama onya no kreda eno sesi wa mama sama wa ese me yonku bi ka sa se wo o se anya ti wa de se ba ma be fo e ma bebi na mom so ba kokofa de a ye se ye ti wa de ye ti wa de e fa ma wan call me wukuro chance be 3000 fa ma call se anya no krese mama no ma bia manu mpo aka kire se me pene da wumie wa no ade na wunyi ska ofira timi mo obi no aduane bele mama no me man ka se mama no wan si dimpo se mo ma ko ho man so ofie mama anya no kure enya no ko ba ko ma ya me wa asofo miensa wakacha asofo no say adwuma no otumi nye me go deeper life asofo miensa me de sa ta mo ekoto o manim no kure mama me wo miensa asiantia ne say ya free dunkwa baaye no en wodi sa suban ya ntokwa baaye ni anam ko asofo ho wodi me ko na hifo program no sofo no ka kira me say ya pa on betuma ba be dia dance ya kwa ya no ya baaye no starting ntokwa me anam ko asofo wo say sofo me mpanim grasie oba mo me fe nto so mame oba no suban a wodi di me no enye entimise mo mra fie dia me ya enye no monka na ye send ya sunwe ba fie ena ya sofo mienu no mo baaye ento mo baaye no ena sofo bi sa say be ma say no de aba na wo ha ne say ena wo ka che ne say akwahoma me ball no esua ena bi sa say no ma o ena si da bia me ma 250 sasa ma make 207 ena si me ma 250 25 cedis entiesa ana sofo no busa say na o ya ho beto data na mtompa bo akwa ho ana si jisa 300 ana sofo say me ntwa 350 e de bia ntu no kwasem ni de bia na me kwa adwuma no pa me 350 ana 250 afeda me amu say me container no egu ana me china mbo 300 me bo 300 za kwa me say me container ni guye me wa dance ya sofo e 30 Ghana cedis 30 Ghana kodensia
Nana, 207 or 7 America. Open you there, Mate. Send me a rabanekano. Why not doing some say? Our no tuana on to us. And also no watano. Or so cracker. Tia you friend of your budget. Now, and never did the kind of others in Bema. Dinamiasi. Yeah? Rosumo. That's all no one can make us Rosumo. So they also wanted it to them, so oh no, where do you fear na economy? Hello, people. Oh, right. Now, I want to see them. I want to see that. You don't tell you, you sit down, or do tomorrow. What are you? Now, so you want more for come to me, Sidano. Mr. Bramano, on your one day more for come to me, Sidai. And of course, if he is in Gua. Listen, more day. Papa is on your more day more for. I know you're cooking here. Kakumasifim bet me. Nipa do say na okumasifie. Ya? Efo okumasifie. Ompana okumasifie. Me se wompana no wasifie. Wompana no wasifie. Kumasifie no obi. Obi. Eni obetu akom. Obetu akom. Ya? Obetu akom. Wona wakama wiase nyina te se wo de. Wo hu ba ma foforo to ba ko ne nchen. Because here, say Papa Ombre, say Kophobia and Kauni or Crow. Papa no Ombre, pa. Say, medium a jazz me to fear, me co-obre me one masaba. Two comprano. Near also, what's you was her, who got down pretty. Now, what's a bear money fear now the way dinner? Eh, if I go better. I tell you, I'm a tired and Papa, and you're from the quadros. Miss Upotia, why you come to Bonnie? Ya finish one affair, your father, I mean, or from a tired and Papa, some nominate, but you come for your many gentlemen, Kagu my community. Men for Italia, as I know, you are Muslim Bobby. But I see me fan Italia, and number one, I'm in Saya, Miss Mabon said, Diano. Now when you're there, son, you're so no Bobby, to Miss Mabon, one name. Some boy we are mad, so before Miss Mabon, we are mad. Yeah, so Mama Dabio, should be missing. Oh, no, see, no, be almost so bad. No, so bad. Missing, number of Benano. Me, I never also. So, I'm inside after my son, never. Now the Natalia Soko. Me find Natalia Bianco baby, or no can be a yammy. Don't send Kayabia Yanka. What's in your mechano? Oh, don't qua, a dog cry. He knows how they wait the young chubby maybe. Young chubby maybe. So, Quano blue, who know about that name person, huh? Now send me Bermani to come on a manity. Maybe Frown is some channel baby than I'm home. What you might give Berman and Wama about the scene with your non Sunday. And never met the scissors in some Berman or non in Yama. So, and never go. And never was to see us and some say, just say about or Mamma and the Sunday. Nothing. So man say ope ejapadia obesumu fi se woni wani ni ye sa enfie be se nan wa woni mo akoba se wejalo aso ne net de enti so ope ejapadia na ye be hwese ye se wo no akofa aduane me no aduane oduane eja twatwa woni maduane woni me mansam aduane boso ne se eja bonkwanti ono so nkwanti no ya behe so ba no be fifie ho ene wa we ya bibi besi obi betimi kweku wu papa ya akora ye di wom ko enti no ko okunu no ho na fei
yentu nsan fra busuafo senka ye bia no efo ne mpra no ntu aye fra fama wo na je wonsa na fra nko nanim obasu mo say me 1 billion obajiedi mama so be oso mo akwa mo o mama kaza me akwa me ala 1 billion na wo free fia no o pese me 1 billion me hu be ma obaje obasu sika o obaje meje o de ere mama wasisi me o de ere me de beto me dan so dan no dia dan na so na de beto so no dia na ya wo dia na nkrata na wo ho na che se wo ko fa krata na bla se nkrata wo ho workshop no any tuition mu je ya adwuma fi tuada ekosi na meneda ye number nie 0244 96 49 22 and our face 0541 1431 6. So when you brace what can plan there exit kwani ne ko na kwatwe ompna nemom unko enko obre ho so oba na wasaba bem ade ni breba tina sese bebre na ntumi a ubetwe na ho atese kan no wakunu se bema na ni tua se obi twu na wasanya akokudro no aba ejapade ndie mienu nyina de a no abeda eno amen efata o Kristo ni efata nye mesi ya wadi nyina ho kwan nye ni nyina na fata yo nyesi ntumi nye o ya wadi nyina ho kwan nanso nye ni nyina na fata ye sa wo ba ye watu to ba bia kama wo se o oba ikura watu ko nti eteresa na ni nyi hu biu na wote ne dem ba ma foforo fa adan sa ko so na mo ba mizano o ko so ko so for the kai o say ko te course ana mo ba mizano ya sisi ano sa wo de adam pa wo ya ma wo de bim abedifo so na yo ba sa wo ko na wasaba oko no bia wo bre no aba na papa yi wo tire na ya sekom na wo de wasapa ho wonu se de ni bre na ba no obi te mama no wo obi bone mpredi na mi hoy wo de bone mpredi one de so mpra yefo tu so bone mpredi na mi se no krese woni obi ti a on de oba ye no wo se ne yire ne mpra ne yefo ono so mpra ne hoy no ameni din mi re fini de ba ne man din na me de freda bia me frɛ ne chief maame eti ne din na me minima me de frɛ na ene ye okumpra ai ono na ono aduane bre na no pa wi anwumere no ti anu nti na wo so kwatwempra nsame de me ono obi te me so me ne obi kwatena se ne mi wa so no ene free ne dem ho kompna ne ho free ne dining ko kompna no se for dai utoton ka kwa ho pa no ne emiemia auto ha obua kwa no ne ekoton ade anase yekobubu na uso ya na juda motom se wo dwo ade na da motom na fani ko fie efonu mpo afani ko jina da motom na na se wo ma fie ho efie ho ma ma na ede na bato me bato sa woni ni jira ya woni jira efie na achi ya mo da motom na sa da ni fie achi ene se efie na achi nya fie ho ebia me ko jare na ofre me sa me ja me fun ho na me de me problem efo de bra ba mo na me ni jira kwam ekom se ne e ja enya da motom judo do fo bro ana ju 10 o'clock sa me poju aba 9 o'clock e be duru fie phone no to awo ana me so on fa ma ade ana ta wo bo mi ko ja me share se me ko ji me fun ya wonya sa ade no obua me nya sa ade me do sa ta na me ja me ko mo kwa hefa eno mama onya no kreda eno sese wa mami sama wa sese me yanku bi ka sa se wo o se enya ti wa de se ba ma be fo e ma bebi na mom so ba kokofa de a ye se ye ti wa de ye ti wa de
uncle. Me who could chance about 3,000 from my uncle. And you know, Cresse, my men, my beer man, I catch and me penny down. Whom you are not, I don't know when you scout, if you're not more, be not be my men, my man, cup, some my men, why see dimpo? Some Marco, Mansofi. Mamma, and you know, Cre. And you know, go back on me what I saw from me and son. Or catch us off on the side, I do not to me yet. May what deeper life saw from me and some and then Satan will go to money. And no Cre. Mamma, you want me and Saz young Tiana say. You're free, don't go by. And what this has to buy and to quanto buy. Me and I'm called so for. What do you call Nana for program? No, so for the catcher, Mrs. Yapa, on bet to my baby dear dance here. You're quiet, no. Yabayan was starting to quanto. Me and I'm called so for was a sofa. Me penning grass here. Oba, Mama fair phone to some mammy. Obano, Subaya, what did you mean? And yet, and to Mr. Mumma Mumrefie, dear Mayor, and Yano, Munka. Now, yes, send us some refugee. And I soften you no mobile. And to mobile, no. And I suffer beside say, then I say no diabana, what how they say. And I'll catch and say, I call Mamma Bono, it's that. And I'll be say, send not more, and I'll see the amount 250. Says my maker, I had 207. And I see my amount, 250. 25 CDs. 25 CDs. And yes, sir. And I saw from Busa says, now, yeah, but that I'm not Tompa Bow. And I see just at 300. And I saw for saying, mean 350 a day, Bia. And to look at me, Debia, and I'm quite human of me 350 and a 250. I fed a man who sent me container no egu. And I'm a giant bought trend. Me bought trend that of me send me container and guye. Me were dance here, yeah, so for a 30 Ghana cities. 30 Ghana Codencia. Mama, I had 207 or 7 American. Open you there, Mate. Send you Rabanekano. Why not doing some say? Our no Tuana on to us. And also no Watano. Or no so cracker. Tia you friend of your budget. Now, and never did the kind of Babasum Bama. Dinamiasi. Yeah? Resume. That's all no one can make us resume. So they also wanted it to them, so oh no, where I fear na economy. And will be problem. Oh, right. Now I want to see that. I want to see that. You don't tell you, will sit down or do tomorrow. What are you? Now, so you want to move on, come on to me. Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services ewo Oporikum STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na the next traffic lights ewo Opoku transport no. Oshé wo. Man, no come see down no cry. That I'm not so jolly. Me brain tie me. Yeah, I never see die. After the day. What buy no? Yeah, me say. Come here no. Who kwaji who kunu. Kunya. Wachiri ba kunu. Eja me say. Who ambre. And tomago e shine there emre, right? Papa nemre. Kumasi ni bema. Uko wabra beda ni fi onu. Kwa de secretary uti krache. Afutuo. Why are there pa? Why are there? Me say why are there? We a matured man. We a matured man. Send your oye chewu nyina no. Want na won sada. Wa monoda. When you ni man to amuda. One can bede. So to me to on empra. Easy. Me say. E ma to me ya wo fa mu no. So back to one of them and played and mark to me. Ti why are dear? Ti ya you near my call Kunifie. Corner when you're yeah, I'm top on or no. No, be a person who say, tell your cream, told us somewhere. I said to Papa Nacono, I said Papa Nacono, sister now near for a terrier, Nikuna take a who say, Missing yes, so no, and there will be free with fear. Yeah, Opa won't call free fear.
fifie ona fe won senka ye bia komo okunu foforo na mane se ya baje na ye frɛ afa wukuru se wo besum no ansa na japade a wo montam yaka ye mpɛsisi wo besum Obehu Amedilab services ufi krom Ecotech Junction I will send you fast so and ufi Tech Junction no so back from wunya tra so asunsuo na we are bedru SCC Junction na wo hwe won send you fast so we sabenkum so obehu Amedi Alternative Clinic ni Amedilab services and then try dey bremo no ya yen try afa infertility ho ana obi a wontimi nwo ya ka infertility ana obi a wontimi nwo oboni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So obane bema bedin shemu eye busumi dumienu echi a san shemu no won won ho ban anka de opa free mu ani se ede eba bebe mu so na onya ba. Ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yin sen ya ade a nipa bebre apa cha omunya de omunya. We nti na Amedilab services ni Amedi Alternative Clinic here tun san frem say obi bia anyi se ho aye den ama wo no obeba Amedilab services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere ebeboa wa ma wonya nyi se awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima aka no abra obema ni oba bedi nhwehemu busumi dumienu echi asa nhwehemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem funny infertility no are two types basically. There were primary infertility and there was secondary infertility. You cap primary infertility and not just obane bema no atenase e wo won kwan na mu a wa di nhemu e busumi dumienu ni echire a nhemu no emfa eba enye de emba pen ene ne for the primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne obane di nhemu a de nsen ana eba aye de aba pen na enso science senechi and subsequently after that yinse no o ma try ase o musa be wu biom a o munya de o munya yinse no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedilab services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma e de amaw yemfa no yinse a nipa nya no empempi na so oba ne be ma tenase na yinse ba ni e pen ntem e de apentem ebu asem no ni e de mfomso na akwa hye oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne bema betime nya nyinsen no e wonyama bi a ehwe no oba ne bema ni mu a yemfa ne se before se nyinsen be hyase ne bema na ne hyase ene ye kan se bema no na initiate the childbearing process no enti se oba ne bibia e wo oba no hunam dua no hormone ne bibia ye okay na nsuo na e free bema no mu ba na ye nkwamo na e wo mu no ene nsuo no ni su ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se nyinsen ye de ebetima ba nti wo ba Amedilab services ni Amedi Alternative Clinic ansa na ye be hyase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba be ma no so ye ma ne ye test bi a friend semen fluid analysis brofu mu so ye search me friend seminogram ana spermiogram de ye ne say ye gi be ma no nsuo no ni ahwe nkwomwa na e wo nsuo no no be ma no nsuo no saa nkwomwa no no ye wo nkwomwa dodo a ye se be ma bia abra ho sa ne wo no ese nkwamwa dodo a ese bema bia ewom ane ye won esubi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwamwa ebetima ye de awo ana we ntimi hu mema ni bi wo okra na obehu se nu nsuo no beje no na nsuo na ye tintan a ye chese sa nsuo no kra no ujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi enane a nkwamwa na ewo bema no nsuo no ntimi ndi ahye mfre na ntimi aye de akwakohia oba no kosua no nti edikan no bema no nsuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye bema no nsuo no nhwehwemu ne ehu se bema no nsuo no bibia CPC ta na afi ya ma attention aba oba no so ofa no oba no ne side no nso ama pebre na nkasa no de ntimi mamma nya nyinse ne yese ni fa ba ko no de mamma nya nyinse ne se ofa na ohwe no on the other side the first problem wo ma no ye ovulation problem na just oba no ohwe na se ne nyankopon si ball no bosumi bia yese oba tukosua na nikosua to onim no wo hormones bebrebe a ni na bekeka bom act ana come at play ansa na oba na etima ye den atukosua no first of all your hormone be a friend follicle stimulating hormone yi na be ye oba no hu nkosua ho adwuma ene luteinizing hormone
na etima ma oba na tukosua ehwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne san so a ye hormone bi nso a ye friend progesterone ye hormone ansa na oba no kosua na ebeto obetu kosua no kra to no progesterone na beba oba na wudie nim no na ba betikin the lining of the uterus se ne ebe ya so oba no ekosua no be hia be ma no hunsuo na se de baba kra na ebetime gina ewo oba na wudie mu ye hormones bi nso a friend prolactin ye hormone a eba oba mu a na edoso oba mu a ubehu se abebi oba be mia no nufu no mu no ohun se nufunsuo e de efimu ba se prolactin doso oba mu a enkoka ne se oba akra wonyinse ana oba bi a omma akwala no fo no abebi obehu se prolactin adoso wo sa oba ni mu no omia no fo anu obehu se na nufunsuo ba sa oba no ebe din pa sa oba no obenya nyinse eni ntini e koso ka mu se obeba Amedilab services ni Amedi alternative clinic sa hormonal test ya ye kan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni na ye bi e hormonal test normally ye na wo hwe nso asa hormonal test ye bia won range and a reference range I said oba bia de etimi ewo enti the moment I be hu se wo de no reference range na e bro so ana e wo form na che se ye said nipa no ye hu dwuma ma e ba normal reference range a ebetimi di nyinsen de aba nini na ye enyama a ye hwe no oba mu ansa na etima ye de atreat that infertility issues no o ba na second part nso a oba bi wo nso a na wo structural problem with the reproductive organ say baby oba no tukosua fa no obi wo ha obi won say na ebi ada receiving a blockage of the tubes fallopian tubes na anse kosua no form ebe hia be ma no nsuo na ansa na etima nyaba no obi won say fallopian tubes no there is a blockage wom obi wo nso kra na ebi nso there is an ectopic and anyinse bi a e wo se na nka ekoto oba na wudie ma anto oba na wudie ma esi wo tubes no mu akoso problem with the fallopian tube nti eba ne sa oba no kra no wontimi enya nyinse na wontimi nkra nyinse we nyina ya nyama ya hwe abra wo ba Amedilab diagnostic services aya kira kwan wo oforikom SCC traffic light abra wo free oforikom airport junction no wonye crown raga junction na wudru SCC traffic light na so wo hwe won sanifa so a wo be hu Amedilab services ni Amedi alternative clinic sanso na wo free krom ba na wo ba wo free take ba kroma wonye dru SCC traffic light na wo sa ebenkum so ubehu Amedilab services ni Amedi alternative clinic ye di dwumadie fa sa infertility issues we nyina ya beji be ma wonsuo no ni ahwe nkwamo no ya hwe na won ya hwe kwan a mo fa so nanche broni be kan se movement obi wo ha obehu se na ni movement no kwan so enko onim because oba ma bia bra nkwamo no ube wonsuo be kwa kogu oba ni nkwamo no woni na ese otimi kohyia kosua na bra se movement na ekọ nanim na aba na chi na che se sa asime no ana that sperm cells no din se obekwa akotu kosua no by the time anipa no semen no be akotu kosua no kwa na semen na ebia ewu we nyina ya nyama ayehwe obi wo obo se no wo low sperm count the brony friend oligospermia and just an sperm count no e wo form ye wo kwan e be fa so aboa na ama ni sperm na ye den abasoro obi wo nso ana sperm na move nko monim aye friend astenospermia nyina ye di hu dwuma obi wo nso kra de na azoospermia kra na chese sperm cell no kra ba ko kra no kra umhu nyina ye wo urologist oba ba de ayi hu adwuma am ye hu de nti anipa no kra no wonyi sperm cell ana nkomo de ebema oba ye de enyinse oba no nso ye di oba no hu dwuma ye bema na twa scan after scan nso ye sa be sa hormonal test ai be hwe hormones na edi dwuma oba no ansa na oba etime enyinse nyina ye dwuma di a edi no Amedilab services ni Amedi alternative clinic enti ma wona nye ntiatia wo Amedilab services ni Amedi alternative clinic abra wo panyinse wo ye oba na watena ho na wonya nyinse abomode esanse nyinse nya ade bi a wo pe a ye pen intentem untwen enya mfie 38 ni 40 ko abra sa age no wonya nyinse kra na se ne wo si be kra nyinse no so kra edin esanse hwehwemu ana researchers hwe se pregnancy aye over 30-40 years no edin se obun se nipa no ebetima akosa full term na etima ede awo enti ye bom nka ye se mo be ma mo na ye ntiatia wa Amedilab service na Amedi alternative clinic ment na ho emma sa infertility ndidi nwo nche tama wo be ba na ebi kura na wontimi nya de enya nyinse obi nso wo kura na ebi wa plan so oba akoye IVF a ne boye den bra Amedilab alternative clinic ne emma wo nkyerɛkyerɛ ne yenhwɛ se ne ebe ya ebesi beboa ska wo de be akoye IVF ye bi kura na enwu nya se oba IVF ebi ade kitikiti bi aye hormonal problem a
ebetima solving wo Amedi Alternative Clinic ama nti ma una anye ntiatia wo Amedi Alternative Clinic a etu akwan wo for ikom SCC traffic lights no afi o hwehwe ya obetima frɛ wo ahomatumfo so 0541 143168 0541 143168 yewo oforikom SCC traffic light na say usai ebetima hu yewo Menshia Government Hospital no opposite ubehu Amedi Alternative Clinic any Amedi Lab Services yadamase aya o kadigu kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achane be chede ye kan ya na kwanta dem ma kwa Amedi Lab wa family ya be ma kwa anka na ni se se lab bi wo kumasi ya no wa e twa ye bi mu no kwasem se hodi e test na enya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wa be se o hu se wo ya de se wo mojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes ASH ya de cancer ye to ni petri mu ye ye fun ana fo be mem ana fo be kwa na be bo mu ya de na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test na pesa wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wo nyem na pesa wo ni sa abafa wo de yi abafa no ye tafo ahina sa ana sa ahina nai afa wo pesa wo mi se ba ba wo no yo ba na se be ma ni nyina mu no wo de menstro fi se Amedi Lab wo ye ni wo de da so ye on fidi ama so ye de ye test wo do ni na bi kasi di ade de chia be hwe so fra ye o kuma se ofori pro ye ni STC workshop na e de ti hwe ni mu ye ye adwuma fi tuada e ko si memne da ye number ni 0244 96 49 22 and a face 0541 143168 Amedi Lab laboratory work asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic eye laboratory services a ewo oforikom SCC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic lights a ewo opoku transport no o hwe winsani fa so a wo behu Amedi Lab Services wo free krom Airport Tech Junction ewo winsani fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra suso asunsuo na wo ya bedru SCC Junction na wo hwe winsani fa so a winsa benkum so a wo behu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services and then try ya de bremo no ya yen try afa infertility ho ana obi a wontimi nwo ya ka infertility ana obi a wontimi nwo a obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved so oba ne be ma bedin hyemu eye busumi dumienu echi a san hyemu no won bo won ho ban onyaba ya hwe no wo ye society mu ana ya hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yinsen ya ade a nipa bebre apaacha omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye to nsan frem se obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima ka no abra obema ni oba bedi nhwemu busumi dumienu echi asa nhwemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o fa ni infertility no aye o two types basically ye wo primary infertility ni ye wo secondary infertility ye ka primary infertility ana che se oba ne be ma no atena se e wo won kwan na mu a wa di nhwemu eye busumi dumienu ni echire a nhwemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di nhwemu a de yinsen ana eba aide abapen nenso science senechi ana subsequently after that yinsen no o ma try ase o musa ba wu biom a o munya de o munya yinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma de amaw yemfa no yinsen a nipa anya no empempi na so oba ne be ma tena se na yinsen ba ni e pentem de apentem ebu asem no ni de mfomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana enti sa ansa na oba ne be ma betime nya yinsen no e wonyama bi a ehwe no oba ne be ma ni mu a yemfa ne se before se yinsen be sha ase ne be ma na ne sha ase ene ye kan se be ma no on na initiate the childbearing process no enti se oba ne bibia e wo oba no hunam dua no mu hormone ne bibia ye okay na nsuo na e free be ma no mu ba na ye nkwamo na e wo mu no eni nsuo no nisu ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se nyinsen ye de ebetima ba enti wo ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ansa na ye be sha ase mpo aye
saa infertility mu hwehwɛ mu no de di kan no yama ya adwene ana ya tension eba bema no so yama ne test bi a friend semen fluid analysis a brofu mu nso ya satimi friend seminogram ana spermiogram de yeye ne say ye bema no nsuo no ni ahwe nkwomwa na ewo nsuo no no bema no nsuo no saa nkwomwa no ye wo nkwomwa dodo a ese bema bia abra ahosa ne wo no ese nkwomwa dodo a ese bema bia ewom ane ye wo esu bi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwomwa ebetima ye de awo ana we ntimi hu mmema ni bi wo kra na obehu se nu nsuo no beje no na nsuo na ye tintan a ye chese sa nsuo no kra no ujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi enane a nkwomwa na ewo be ma no nsuo no ntimi ndi a hyenfre na ntimi aye de akwakohia oba no kosua no nti edikan no be ma no nsuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye be ma no nsuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no nsuo no bibia CPC ta na afi ya ma ya tension aba oba no so ofa na oba no ne side no nso ama pebre na nkasa no de ntimi mamma nya nyinse ne yese ni fa ba ko no de mamma nya nyinse ne se ofa na ohwe na on the other side the first problem ewo ma no ye ovulation problem na just oba no ohwe na se ni nyankopon si ball no bosumi bia yese oba tu kosua na ni kosua to onim no ewo hormones bebrebe a ni na bekeka bom act ana come at play ansa na oba na etima aye den atu kosua no first of all your hormone be a friend follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone yi na beye oba no hu kosua ho adwuma ene luteinizing hormone na etima ma oba na atu kosua enwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne sanso a your hormone bi nso a your friend progesterone your hormone ansa na oba no kosua na obetu kosua no kra to no progesterone ena beba oba na wudi anim no na ba be tikin the lining of the uterus sene ebe ya asa oba no ekosua no be hia be ma no hunsuo na se de baba kra na ebetime gina ewo oba no na wudi emu your hormones bi nso e friend prolactin your hormone na eba oba mu a na edoso oba mu a ubehu se abre bi oba be mia no nufu no mu no ohun se nufunsuo e de efimu ba se prolactin doso oba mu a enkoka ne se oba kra wonyinse ana oba bi a omma akwala no fo no abre bi oba hu se prolactin adoso wo sa oba ni mu no omia no fo ano oba hu se na nufunsuo oba sa oba no ebe din pa sa oba no obenya nyinse eni ntini e koso ka mu se obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic sa hormonal test ya ye kan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni na ye bi ye hormonal test normally ye na wo hwe nso asa hormonal test ye bia won range and a reference range I said oba bia de etimi ewo enti the moment I be hu se wo de no reference range na e bro so ana ewo form na che se ye said nipa no ye hu dwuma ma eba normal reference range a ebetimi di nyinsen de aba ni na ye enyama a ye hwe no oba mu ansa na etimi aye de atreat that infertility issues no o ba the second part no so a oba bi wo so a na o structural problem with the reproductive organ say say baby oba no tu kosua fa no obi wo ha obi say na e bia there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na answer kosua no form ebe hia be ma no nsuo na ansa na etimi nyaba no obi hu say fallopian tubes no there is a blockage wo obi wo de ma case no mama ye fancy nko case tosobienu ti union mako mpra no ho na fe ko ka chen se ye gina ye frɛ ye beta papa na ti wo so ni oba edi ka be gisum se wo pejapade ndia wo so pata ne kra wo so pata no mama se ono on se fatasi e pata no ya mama on se papa papa watumi asidan ama wanya baby da anya so wasi da asase o kakra me anya so wasi da ya mama mo ko bra na mo si me chese na one one bra na abra ni esi na wa mra ka obetumi esi da me si wa mra nya na fam de ese ba ma asa so me bra ya no to fam no me ma 360 ya me ko bo bra ka fie me si chese za anya ko na koto aso si chese ya ko na koto aso si chese fam ma dia ko na koto aso me ko asori mpa aja nkasa o ko ka kire obi me ma ko ka kire me si wa ya dia papa me se ma ko kire za ma ko homa wa ya dia papa ma djuma no me so da no papa no ne se ma ko afu e ya me ko me kese to so me no ti se ne ya ne na ka no mo sika me ko asori mpa no wa ya dai eja se me se be ma se fa ne ko fa de be wa ko baba pata o kra o be gare eja se me si sa wo so wo peneja pade a
ya be sha se free baby evidence wo come remu ko evidence wo so we jai 4 years ni oni obi na che enti no ya beje na yefre obesumu na afei brana mo breye no ya hwe ache mu ama waje ne chefa ti sa papa ne be no ti wa wote ubu mani cheku amakeri yako kesa eto ofa ewie Auntie Naa mpacho ewie de boko so nya boko ene se minua baawu Evelyn Pokuya forcing eda eto so February on the 10th ena minua ne kasae ne kasa afon so me wa Accra me ba Kumase 23rd February 24th February anajo be 1 me da wona makonta Pokuya ni kunu efa afon frem anajo 1 say me wai na me so me Kumase ena wo say na me mra na Pokuya fisa ena me so ni mo mfa ne ko hospital ba me wo no enya de a menya ka abasa time anajo 1 no nti je se bobe 4 enti me de communication na me wo mo yes afa na me wo fasi ofre me ofa bra na ofa na wo wei ena me se bi baby ame wo no menya ka ba this time enti mo mfa ne ko hospital enti me te se ba konta na yese ye ewurade ena me se na die na asi not to say sana wo kura mo de ne ko hospital bi wo amperio de na ko honom etibe de me say omo mfa ne nko so mfi say hospital ho na omo wo no say emwa omo mfa ne nko emergency na ebofo a metwam aba ho enti one man bi wo ho wote ben wo mo ye friend dade ana oje makonta ne phone ana ono bobo ono dade ne number ma me say ma me friends makonta ne phone no so bio me friends ono dade ne phone no so sa me fra me friends wo phone enti me nya aka be for na me nya aka no me nam kwa mu ana me friend dade an say dade me twama ko emergency o ana so me nko emergency na blafie ana so dade na asi ana so sister no wawu ana say wawu say ana so de blafie na de ho no ye beka nti mi koduru fie ho be 5:30 na me ko na nipa go me no fasi wo su wo bobra wo ko ye so wo twa hwe kulempo ana mi wura adam ho a makonta no adamfo ba ko efe ni kusi wote ho ene na sofo nketwa no tete ho makonta no so ye sofo e wa amperio edi me anam se na die na asie na wawu a mom yanko hospital ne funu no wei body no wen so a makonta no se e ba sa no wu ye na kusi no ama kusi ne de body no ko mochire na me se what na obi funu de oya oyere but wowu a body ne nya wo de abio ejade ntina matimi de body no ko mochire oso de ko mochire na hospital no doctor ne se obi ehonum de obi wu a yamane na ho even 30 minutes kura enti de body ne ko mochire na me se okay enti na ehona yetete ne makonta ne me hoto no pa na mani abinte ne kusini kura na ko ye ntokwa wo menini mienu se ade ntina me kasa ba hat na nipa anyo Pokuya nkwane nipa wo wiase na me se na nyo nkwane nipa wo wiase kwan office wo no na menti ase because nipa no ya antene yale ya antene wo ya antene yale antene hwe na sima nipa na wudie entimi so minam kwan ma me ba no akonto mo faisi na ofre me ofa wo ba me ka asema kire ofa ba me ka asema kire o entimi kwa ye no na osu yese wo twa hwe kranti wantimi anka asem kro poten na no opeso wo ka kire me no na animu tete ye ne ye call abusuan so na me yese ne na anamo be na mutu omkwa no mu hu de omunye na me se na mabo abusuan amane ye ana mo se afa no wo mo ko tumko bo abusuan panyina amane ye se de abani enti mi free ampe yo ko abusuan panyina ne ne nyina tu ka ko mochire ye ko ya body ni da ho ya pai ni sire mu de aduru ahye apam na me se na hwan na me busa mochire man ne se hwan na ma kwan ma ye de aduru hye wose kusi na de body ni ba mochire nti kusi na ma kwan e ma ye de aduru hye na me se what na body a obi body de utimi de aduru hye na se body no kra bia ye so ya mpa aduru no na se yes and sanity dia abusapanyi ye ntoto ye na omude body ni share mo chenti ho e na me request postmortem say no I was say me hu yale kura
eku mi nua no enti me pese me hu me da me nka se obi na eku no but me pese me hu yale kura eku mi nua no because me nti wo na se enkosi se be sie funu no de nya de meti wo na se ena abusuano de body no eye hu adwanom de body no share fridge menti postmortem no kura no e ma me ne force no nua baako onua panyi baako ye ntokwa wo hospital ho hope say change ye ntokwa wo ho no mu ntokwa keto ama abusuapanyi ye say me ntwa akiri na ye nkotena ase ne ye hu de ebeye enti abusuano ko hyiae ye kotena afie aza asante ama me say ye tena ase 3 days a ne ye tu apo enti ye kotena afie yakotena afie no na abusuako se be ma na yie yakose be ma na yie be ma no na nasorefo na abusuafo bae omo bae a omo asem nyina ne se abusuan busa ne se ekwan be na be ma akora ne fa so wie because yabusua panyina wu ama na ba yie wa ba yie memenda aba yie kwasiada na ni fiada na se akora na wudi a entiase anya adwuma nti won kire mu wo se doctor wo yale na wo sedem na wo bo wanti wo ni duru hospital no na doctor wo wu ye nto wu na doctor ne say low pressure and I'm say no low pressure me nti ase nti abusua no trance say okay enka ye shedate ne ye hu kwa be fa so na I'm say no me because postmortem be man say da and I'm saying no. Eti me so me ye medical doctor bi adwuma na me explain me ase me di hu nkomo chen no say no munko e postmortem. And me ya na me nya Dr. Sampene e contact. And me friend no. And why say before you go postmortem no. This am call report e police station because anya say results we be bia no. Omo nyentum. And me call police station call report. Me call report to here busianini be man tese ma report to enne and ade cha no 2 to 5:30 to 6. Na oni na busia nyina ba me fie. Adan a oni one bishop your friend Bishop Ebenezer oni ni dwato ani a o ma dwato ani say o me pacha say den a o me pacha say postmortem no nka ye ntwa so ye nya bibia ama ne nka nanka friend say ajapade a woni wo ba ne brepe ye no wonane ma enkwala because be no kasa ne ye mu be ma no so se oba bi wa asole ni mu a wa fa oba no ene oba ode na twempra ne oba na wo first one watu akwali ni wa asole wo sabe na me kwa asole ni bi mi sister no ne kura akwala ne nsa sei e ma yetu akwala ni din Mr. Dwale akwala no odwale akwala ni akwala ni bibia se woni no empo na awo akwala no watu akwala ni akwala to no ho o ka kire Mr. ne se be ma akwala papa se onfa akwala ne nto no awodi akwala to no wodi akwala to no ho ye ni Mr. nsu nim wasan no to so ne na wo second one sofo no se wasan fa akire akoye oba no ho ade e wo abusua woni na abusua akoye oba no ho ade wa bra wa mpata Mr. no wanya no hwenti ade wontwi wo mo ntem a che se o mo nka according to me no fancy no se Mr. no so wa na dwen se oka one ne kunu awale se mo awale asole ni begu enti ehye no ho and every no the last time me sister no me no wa phone na mo na say apokuya me hu ye me to phone me to credit e jina phone so be 1 hour Mr. dey say bibia ni wona wo ye training bi ne de be enti wo wu senna de ekoso ni mu eni enti wo wu ye na me wo faasi e start e ka problem na ma me afam according to my fancy just say what me pie be bonasum no what to car no ko na yire ho se si am no ka say na yire na wo Mr. na ewu ye no before yes ye na yire so for sa wo yire o wa yire a wo na yire say fi omutim kwa watu yes ye na yire a body ni se fridge mama wo tu afifie ho ma wo te na yire so se si am no ka say o ti oba so se nye na yire ana wa ye no wa de yi oba no wa de oba na yire se fridge wa ko ye no ho de mama oba na yakurapim ni wa ko ye no ho ade de oba na yire se fridge ma yensie no wa ye no ho ade ne na wo 3 sisi am no ka say akura ne se kire nga wa toka ama na wo se wo yusu woni ne nete wa ha flat wa to so ginya ase side wo a wo ne oba ne tim sesi mama ono oba ne tim sesi tenti yakoye postmortem no yakoye postmortem na ma results na ba commander na wo ho
ana case ni sini so no commander ya sesa no de ye ma results so na ye pati say results na ba ye papa mu no de na doctor say a poison doctor say a poison just obi ama no poison no so ku ne sew o de man na no wu ye mama according to the more I see say the entire man me bring am here post no until some report no akọ police station back police for you CID ni nyina na fro car e call doctor the office first one you call yankoto doctor second one yankoto doctor say something in the papa in office e will take ya call hono the so 4 times ni nya report no the CID ni doctor na ka say report no I was already say CID ni nsem eni kwa so already say ye nsem be mranti for my copy mama abesi sa autopsy and I say postmortem na mko ye na say ni mama me can say almost be say 4 to 5 months ni and ya ka say poison mama say body ni fridge 8 months ni makokot yanko ya mama say people ya chi obi enko to ni je no ampo me just say ya chi obi ya chi be ma no when you born suspect say where are your prophetess oh ya say sorry no more prophetess Evelyn Forsen Mrs. Evelyn Forsen na ya suspect say poisoning doctor say something papa ya hunu say a poison ya the akọ police station mama akọ police when the first suspect I say no ma wanya bail when the first suspect maybe you one suspect ni kunu no ya tini kunu no and the first suspect person ya tino ama ni say ya tini di akotumo ama say ya bail no say wana mama wo say bushani ni hwe ya ni hwe Ghana has kan ya di kasa no mo did say doctor report owie no mako kasa moko kan fi asema na say dentina asem when so be a show doctor timi anya daje papa ya adwuma hunu say ewudro bi afa akete enye ni wo hello a poison na yentumi kokot yenchi obi amfa ni ko gina datam na yenye investigation na ona mi gina mama ya me say mama obi anko report ni ba ye no abusuya bi anko tena ase nkosi nkonya say report na ba doctor say poison na emom na momo nim say doctor ne kai na wine wo mama doctor no fra abusuya ni nyina before kra na obetro official report no ofre busuani nyina de to yanim say adwuma ya de share ne nsa no why mama doctor no wanye 1 CD ye na minim doctor say something me say ne pen enfeli mama o ka che yes me say ye na minim doctor say something o ti mi nsa ma di sika wono mama wo be papa body no e di koi etu ni ka koi e jaye kra ye wo mo kire ho Paka che say 2 weeks time what the results be ba and 2 weeks time mama doctor the results na poison say poison am I obu say when na the body ni ko mo kire and you say on ko doctor ko no say ye na the body ni ko mo kire and you say ye the body ni ko mo kire be ma no and the body ni ko mo kire no say what e dey ntina o utimi the body ko mo kire o yire wo no ntina o de aduro no ko share say be yanka poison ni mo mbekata aduro no be brase so mama say asemi be si sabre 8 months say body she fridge me yenim ko be fa so be body na sie and na case ni so enko me na wo no da so she fridge me 8 months say ko central ha people no kra mpie na ko atoni general mpo na yakasa court esa me so sika nyina asa wo central mama me sika nyina asa wo central ho no na ya de central ya bank wo sika nyina asa wo central say me so nua no machi ba ma mini panyini machi ba te say wo you say mama me hu ko fa so a ti mo dwen ye mo say why na man poison mama de tie ne say me wo fa asi who de no why na man poison mama no na man poison de na ye mo say be man na man poison because one no wo wantwi wasa fa kira koye oba no ho oba foforo ho ade a wo wale oba ne de we ni nko na we mehye ho we nko na we mehye because anya se be ya ni guase ama no enti se we ni wu ni yesia mama wo wu ye no ofa be wa ne fa fo frɛ me say wo sere me na me ye nua ambia me ka busua betie abusua ntase nanka 2 weeks time kiyensie enka yensie ofa fo frɛ me wo sere me a mama adipa wu ene 3 days na kusina kodi adaka no akodi adaka no wo leba atwitwa adaka pictures na wo de abekye mo fire adaka ni de yin efe na adaka efe won adaka efe akodem
mama I don't care for and go me catches I don't care for kodembi na hwese de wiase me kan ya no okate oyi phone free manim just enke yen see the fast nanka se wa ye na yere ho na oba foforo ho ade a one na wo 3 one na wo 3 o they say first born last month e kira se see mama last month e kira se nkwana ye mobo I dey say one time young kola nu so okay mama e feel say Abigail Force da wo mama free mo na ofie Mama trying man so na ofie Mama trying minto nka Mama Pachuani minto nka so Mama Pachuani mon check in the mic man ebia na echi na tu wo fa man nyi so mic no me pese me ten nka yie pa pese me hu ne course wo fie die na si fie ho Abigail ma Uma mi wu na ofie ho Mama Pachuana mi ofie ho die na si ma na ye Thursday ana papa me sorry na was me kwa adwuma me sorry na papa afifie nti me sorry na me mama na da we na o say na de we free ntam wo hwe o ko na yere ho ana ye de ya stress na Mondays me so for ko na yere foforo ho me papa o ye sofo True Faith Miracle Worship Center wa pay okay na ọkọ na yere ho nti na Mondays me nwane ba beko SS de otoso third no na papa friend say onhia no okrom na onto iron man nti me nwane say odru krom no ọkwakoji iron na ba na osi onjina ha say no ọkwakwakoji aba nti me nwane ba afie ntem na mama yes na papa we na osi oba ma me papa nso so ni so ọkọ na yere no ho a na ono ohihye ne say Wednesday be ya no ọkọ na yere ho no akwakodi 4 days no yere ba ko ho na yere ba ko no akwakodi 4 days no aba ebi wo ha Friday na Saturday 2 weeks bia no de ahye ma me say ọkọ ne branch ba akwakoya sorry to say no onko the branch no honko ya so ko show ba no ho ana me ma me so sometimes what me kan say ma ohu ade oyo bi ohu ade nti o kan say be ka say bia as we hu ne physical but o say abi menya crowd o papa ọkọ na yere ba ko no ho nti me ya na me say na dada ampa na onu kwa me akoko no nyina mafie afi yete ho anu ya so obefie am say na da uzi a obefie ntamo nti me ko ye no na papa nso ye obi a otena me ma me nchen wo store basa ma sa ada no otete me ma me nchen sa ada na ya wada na o ma me do Thursday na me ma me Friday sa ada ni Thursday otete me ma me nchen sa nti me kwa me ye say na de modo aso de bi ka cha papa ma me say na de modo aso de na o ye no se minim de na de air person na de wa befie ntem sa me say na modo aso say nti me ya na me call me papa na me say na de na de aka won na de obafie ntem na o say abi me nam krom na bibi me say me mbrafie ana o say ase bibi kasa kire no so won mbrafie na bibi besi na ye de ye serie na me ko dai nti anwumre be 10 me pie ba ye na on papa sa ahye store na me say me kan mo tim say na de nkofo ya den o ma so to mu problem ana ana me de me ko share e dem na me say pie ba na o say ase me da the whole day no wa ma median no say abi chikalipo ne fa kwa akoda nti me ya na me kwa akoda na me say mama me yefu ya me nti ko jame na me nko toilet na o see you ho na papa say pie ba na wo meda na o say me twen Abigail na papa ehye boxer na o kita vortic nti o ko share na me so me ko share dem afi endi be 45 minutes na papa frame wo phone so abi mama efi nti me ka say bia sisi anipa me na ka say bia we di bibi na ne bo phone no ana me begina na omufie ye nimu ho na me dada we mpiamba ana me call dem ana me start to sense de ma me say mpie me say be dada we mpiamba na ko ka che na kra ba ko say o mebie ye do ne ma me na ye se mama yare ma me ru adem ho me papa se ma me fie me ko na nya fie na ehuro efiri ni hunim na num eba nti me ru adem ho na papa ko ho akofa oil ani nsuo no de abegu mi ma me so no aso na so no ye Jesus and mama me so che bi say so obi cha hye ye mbo ne credit ne enfra na me ye fia pokia me fra wo kra e ho na me ye say dada ma me fa tade nhye na me nko frɛ me ma me nua ba akotie opposite me nko frɛ no so da bi ye me nua nko an fa no nko dada ye nsimi no just me ko fa obi bra na ye no say me hye na tade ye nti me di kan hye na tade ba ko na oji ne nsa e ko fom ana me san hye ne ba ko biam nti sa tade ne nso ma opene hye pa nti bi tade ne hye ne be de dan no fo asese ana ye peja me ye na me se mama
no pejani nsa na papa nso gina ne susie na me nso mekoto n'anim ɔte fam toilet na ye bedroom ho nyinaa ehuro ne gunu no fo so efiri ne hwinim no pejani nsa kyerɛ papa so sɛ o papa we kume Sasa ne film mama no mobile mama ne kan ni black na free so mama na ka white na ehuro ne ba na ɔyɛ na ehuro ne bas ehuro ne hye ayes ne ho lemon green bisa efiri ne hwinim na num wakɔ toilet agu ne ho na ayeyeye bedroom ho nso ka so papa kumi no ma akra asem pressure na me diri me kana be kɔ frɛ me ma me nua baako e baaye na ye hwew na se wa kokɔ workshop na any teacher ni mu je ya adwuma fi to da ekosi na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168 Amedila laboratory mo Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic eye laboratory services a ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic lights a ewo Opoku Transport no wo hwe wo nsani fa so a wo behu Amedi Lab Services wo free krom fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra susu asunsuo na wo ya bedru SCC Junction na wo hwe wo nsani fa so a wo nsa benkum so a wo behu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services and then try ya de bremo no ya yen afa infertility ho ana obi a wontimi nwo ya ka infertility ana obi a wontimi nwo a obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved so oba ne be ma bedin hyemu eye busumi dumienu echi a san hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba ya hwe no wo ye society mu ana ya hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yinsen ya ade a nipa bebre apaacha a omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem se obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afasa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba your funny infertility na se na emesima aka no abra obema ni oba bedi hyemu busumi dumienu echi asa hyemu no wonbo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o funny infertility no aye o mu two types basically ye wo primary infertility ye wo secondary infertility ye ka primary infertility anacha se oba ne bema no atena se e wo won kwan na mu a wa di hyemu eye busumi dumienu ni echire a hyemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di hyemu a ede yinsen ana eba aide abapen na nso science senechi ana subsequently after that yinsen no o ma try ase o mo sa ba wu biom a o munya de o munya yinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma ede amaw yemfa no yinsen a nipa anya no empempi na so oba ne bema tena se na yinsen ba ni e pen ntem ede apentem ebu asem no ni ede mfomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne bema betime nya yinsen no e wonyama bi a yehwe no oba ne bema ni mu a yemfa ne se before se yinsen be hya ase ne bema na ne hya ase ene ye kan se bema no on na initiate the childbearing process no enti se oba no bibia wo oba no hunam dua no hormone na ne bibia ye okay na nsuo na efiri bema no mu ba na ye nkwamo na ewo mu no ene nsuo no nisu ene nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se yinsen ye de ebetima ba enti wo ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ansa na ye be hya ase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba bema no so ye ma ne ye test bi a friend is semen fluid analysis a brofu mu so ye sa timi friend seminogram ana spermiogram de ye ne se ye gi bema no nsuo no ya hwe nkwamo na e wo nsuo no bema no nsuo no sa nkwamo ano no ye wo nkwamo adodo a ese bema bia abra ho sane wo no ese nkwamo adodo a ese bema bia e wom ane ye wo esu bi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwamo a
ebetimi aye den awo ana we ntimi hu mema ni bi wo kra na obehu se ni nsuo no beje no na nsuo na aye tintan aye chese sa nsuo no kra no ujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye den enane eba ne sa na se ntimi enane a nkomo na ewo be ma no nsuo no ntimi ndi ahye mfre na ntimi aye den akwakohia oba no kosua no nti edikan no be ma no nsuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye be ma no nsuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no nsuo no bibia CPC na afi ya my attention aba oba no so ofa na oba no ne side no so ama pebre na nkasa no de ntimi mamma anya nyinse ne yese ni fa ba ko no de mamma anya nyinse ne se ofa na ohwe na on the other side the first problem wo ma no ye ovulation problem na just oba no ohwe na se ni nyankopon si ball no bosumi bia yese oba tukosua na ni kosua to onim no wo hormones bebrebe a ni na bekeka bom act ana come at play and son oba na etima ye den atukosua no first of all your hormone be a friend follicle stimulating hormone yi na be ye oba no hu kosua ho adwuma ene luteinizing hormone na etima ma oba na atukosua ehwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne sanso a your hormone bi nso a friend progesterone ye hormone ansa na oba no kosua na ebeto obetu kosua no kra to no progesterone ena beba oba na wudie nim no na ba be taking the lining of the uterus sene ebe ya asa oba no ekosua no be hia be ma no hunsuo na se de baba kra na ebetime gina ewo oba no na wudie mu ye hormones bi nso e friend prolactin ye hormone na eba oba mu ana edoso oba mu a ubehu se abebi oba be mia no nufunu mu no ohun se nufunsuo e de efimu ba se prolactin doso oba mu a enkoka ne se oba kra wonyinse ana oba bi a omma akwala no fo no abebi oba se prolactin adoso sa oba ni mu no omia no fo anu obo nse na nufusu oba sa oba no ebe de mpa sa oba no obenya nyinse eni nti ye koso ka mu se obeba Amedilab services ni Amedi alternative clinic sa hormonal test ya ye kan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni na ye bi ye hormonal test normally ye na wo hwe nso asa hormonal test ye bia won range and a reference range I said oba bia de etimi ewo and the moment I be who say wo de no reference range na e bro so ana e wo form na nature say e say nipa no ye hu dwuma ma e ba normal reference range a e betimi di nyin say de aba ni nyina ye enyama a ye hwe no oba mu ansa na etima ye de atreat that infertility issues no o ba na second part no so a oba bi wo so a na wo structural problem with the reproductive organ say baby oba no tukosua fa no obi wo ha obi won say na e bi there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na answer kosua no form ebe hia be ma no nsuo na ansa na etime nyaba no ubehu se fallopian tubes no there is a blockage wom obi wa nso kra na ebi nso a there is an ectopic and anyinse bi a e wo se nanka ekoto oba na wudie ma anto oba na wudie ni nta aye pokua ni kunu efa afon frem na adwo one se me wai na mso mi okuma ase na wo se na memra na pokua efisa ana so oni amfa ne ko hospital ba bia me wo no anya de a menya ka abasa time na adwo wan no nti je se bobe 4 nti me de communication na me wo mo yes afa na me wo fasi ofra me ofa bra na wo we na me se bi ba bia me wo no menya ka by this time nti mo mfa ne ko hospital nti me te se ba ko nta na yese ye ewurade ana me se na de na asi not to say sana wo kura mum de ne ko hospital bi wo ampewio de na ko honom etibe de me say omfa ne nko so mfi say hospital ho na wo no say emwa omfa ne nko emergency na ebofo a metwoma ba ho enti one man bi wo ho wote ben wo me friend dade ana oje makonta ne phone ana ono bobo ono dade ne number ma me say ma me friend si makonta ne phone no so bio me friend si ono dade ne phone no so sa me fra me friend si wo phone enti me nya aka be 4 na me nya aka no me nam kwa mu ana me friend dade say dade me twoma ko emergency o ana so me nko emergency na blafie ana so dade na asi ana so sister no wawu na me say wawu say ana so de blafie na de ho no ye beka nti mi koduru fie ho be 5:30 na me ko na nipa guom me wo fasi wo su wo bobra wo ko ye so wo twa hwe kolampo na mi wura adam ho a makonta no adamfo ba ko efe ni kusi wote ho ene na sofo nketwa no tete ho makonta no so ye sofo e wa amperio edi me anam se na die na asie
na wawu a mom yanko hospital ne funu no we body no we nso a makonta ne se eba saa no wawu ye na kusi no oma kusi ne de body no ko mochire na me se what na obi funu de oya oyere but wawu a body ne nyawo de abio ejade ntina motimi de body ne ko mochire oso wom de ko mochire na hospital no doctor ne se obi ehonum de obi wu a yamane na ho even 30 minutes kura enti wom de body ne ko mochire na me se okay enti na ehona ya tete ne makonta ne me hoto no pa tini kura na ko ye ntokwa wo menini mienu se ade tina me kasa ba hat na enipa anyopokua nkwan nipa wo wi ase na me se na nyo nkwan nipa wo wi ase kwan office wo no na menti ase because nipa no ya ante ne yale ya ante ne wo ya ante ne yale ante ne hwe na sima nipa na wudie enti so minam kwan ma me ba no akontum ofa ase na ofre me ofa wo ba me ka se ma kire ofa ba me ka se ma kire o enti me kwa ye no na osun yese wo twa hwe kranti wanti ni anka asem kro poten na no opeso wo ka kire me no na ani mutete ye ne yakọ abusuan so na me yese ne na anamo be na mutu omkwa no mu hu de omunye na me se na mabo abusuan amane ye ana o se afen wo mu kọ tunko bo abusuan panyina amane se diabani enti mi free ampe yo hokọ abusuan panyina ne ne nyina tu ka akọ mochire ye ko ya body ni da ho ya pai ni sire mu de aduru ahye apam na me se na hwan na me busa mochire man se hwan na ma kwan ma ye de aduru hye wose kusi na de body ni ba mochire nti kusi na ma kwan e ma ye de aduru hye na me se what na body a obi body de utimi de aduru hye na se body no kra bia ye nso ye mpa aduru no na se yes and sanity dia abusapan ni ye ntoto ye na omude body ni share moche nti ho na me request postmortem say no I was say me hu yale kura eku mi nua no enti me pese me hu me da me nka se obi na eku but me pese me hu yale kura eku mi nua no because me nti wo na se enko se ebesi efun no de nya dia meti wo na se na abusuan de body no eye hu adwan no de body ni share free menti postmortem no kura no e ma me ne force no nua baako onua panyi baako ye ntokwa wo hospital ho hope change ye ntokwa wo ho no munye ntokwa keto ama abusuan panyi ye se mi ntwa akiri na ye nkotena ase ne ye hu de ebe ye enti abusuan no kohyiae ye kotena afie aza asante ama me se ye tena ase 3 days a ne ye tu apo enti ye kotena afie no na ye abusuan ko se be ma na yie ye ko se be ma na yie be ma no ne na sorefo ne na abusuanfo bae omo bae a o ma sem nyina ne se abusuan busa ne se ekwan be na be ma akra ne fa so wie because ye busuan panyina wu ama na ba yie wa ba yie memenenda aba yie kwasiada na ni fiada na se akra na wudi a entiase anya adwuma nti won kire mu wo se doctor wo yale na o sedem na wo bo wanti wo ni duru hospital no na doctor wo wu ye nto wu na doctor ne se low pressure and I'm saying no low pressure me ntia se ntia busuan no trance say okay enka ye she date ne ye hu kwa befa so na me say no me because suppose motem be man say da me and I'm saying no eti me so me ye medical doctor bi adwuma na me explain no mun ko post motem na me ya na me nya Dr. Sampene e contact na me friend no no I say before you go post motem no this am call report police station because anya sa results we be bia no omunye ntum na me call police station call report to ye busiani ne be man te se ma report to enne ade cha no 2 by 5:30 to 6 na oni na busu enyina ba me fie adan a oni one bishop your friend Bishop Ebenezer oni ni dwato ani a o ma dwato ani se o me pacha se dan a o me pacha se postmortem no nka ye ntwa so ye nya bibia ama ne nka nanka friend say ajapade a woni wo ba ne brepe ye no wonane ma enkwala because be no kasa ne ye mu be ma no so se oba bi wa asole ni mu a wa fa oba no ene oba ode na twempra ne oba na wo first one wato akwali din wa asole wo sabe na me kwa asole ni bi mi sister no ne kura akwala ne nsa sei e ma ye to akwala ni din Mr. Nedjali akola no odjali akola ni bibia se woni no empo na awo akola no
watu akwa ndi akwa to no ho o ka kire Mr. ne say bema akwa ne papa say onfa akola ne nto no amodi akwa na to no wodi akwa na to no ho ye ni Mr. ne nsu nim wasan no to so ne na wo second one sofo no say wasan fa akire akoye oba no ho ade e wo abusua woni na abusua akoye oba no ho ade wa bra wa mpata Mrs. no wanya ne hwenti adi wontwi wo mo ntem a chese omo nka according to me wo fa asi no say Mrs. no so wa na dwen say oka one ne kunu awale semo a awale asole ni begu enti ehye no ho na ewi no the last time me hu Mrs. no me hu no wa fon na mo na say apokua me hu ye me to phone me to credit e jira phone so be 1 hour Mr. say bibia ni wona wo ye training bi ne de be enti wo wu sana de ekoso ni mu eni enti wo wu ye na me wo fa si start ka problem an ma me afam according to my first teacher say wotimi pie be bo na sum no otuka no ko na yire ho se si am no ka say na yire na wo Mr. na ewu ye no before yensi na yire so fo sa wo yire o wa yire a wo na yire say fi omutim kwa watu yensi na yire a body ni so fridge mama wo tu afifie ho ma wo te na yire so se si am no ka say o ti oba so sanye na yire ana wa ye no wa de yi oba no wa de oba na yire so fridge wa koye no ho ade mama oba na yakuapim ni wa koye no ho ade de oba na yire so fridge ma yensi no wa ye no ho ade waye no ho ade ne na wo tre sisi am no ka say akra ne se kire nga wa toka ama na wo se wo yusu woni ne nete wa ha flat wa to so ginya ase side ho a wo ne oba ne tim sesi mama ono oba ne tim sesi tenti yakoye postmortem no yakoye postmortem na ma results na ba commander na wo ho ana kesi ni sini so no commander ya sesa no de ye ma results so na ye pati say results na ba ye papa mu no de na doctor kai doctor say a poison doctor say a poison just obi ama no poison so ku ne sew o de man na no wu ye mama according to the more I see kire say de ntia me ni bere am ye post no nti san report no akọ police station back police for ye ni CID ni nyina na foro car e call doctor the office first one ye call ya nkoto doctor second one ya nkoto doctor say something na papa e something office e wo tech ya call ho no the so 4 times ni nya report no ye ni CID ni no doctor na ka say report no I was already say CID ni nsem eli kwa so de share ye nsem there be mranti for my copy mama abesi sa autopsy and answer postmortem na mokoye na say ni mama me can say almost be say 4 to 5 months ni and ya ka say poisoning mama say body ni she fridge 8 months ni makokot ya mama say people ya chi obi enko to ni je no ampo me just say ya chi obi ya chi be ma no when you born suspect say where are your prophetess oh ya say sorry no more prophetess Evelyn Forsen Mrs. Evelyn Forsen na your suspect say poisoning doctor say something papa ya hunu say a poison ya de akọ police station mama akọ police when the first suspect I say no say no ma wanya bail when the first suspect me nya wo suspect ni kunu no ya ti ni kunu no ana ye first suspect ya ti no ama ni say ya ti ni akotumo ama say ya bail no say wona mo mama wo say abusuani ni hwe ye ni hwe Ghana has kan ye di kasa no mo did say doctor report oriye no mo ko kasa mo ko kan fi asema na say dentina asem we so obi ewu show doctor timi anya daje papa ya adwuma hunu say ewudro bi afa akete enye ni wo eno wo poison na yentumi kokot yenti obi amfa ni ko gina dakem na yenye investigation na mi gina mama ya me say mama obi anko report ni ba ye no abusuya bi anko tena ase nkosi nkonya say report na ba doctor say poison na emom da momo ni say doctor ne kai na wine wo mama doctor no fra abusuya ni nyina before kra na obetro official report no ofra busuani nyina de tu ya nim se adwuma ya de share ne nsa no why mama doctor no wanye 1 CD na ye na minim doctor say something me se ne pen enfeli mama o ka che me se ye na minim doctor say something onti mi nsa ma di esika wo no mama wo be papa body no e de koi e tu ni ka koi e ja ye kra ye wo mo kire ho
Waka say 2 weeks time what the results be ba. And per 2 weeks time mama doctor the results. Na poison. I say poison. I'm a robu say when na the body ni ko mochire. And you say on ko doctor no say na the body ni ko mochire. And you say na the body ni ko mochire. Aye be ma no and the body ni ko mochire no say what? I didn't na ultimate the body ko mochire. Oyire wo no. Entina o de aduro no ko share say be yanka poison ni mo mbekata aduro no be brase. Mama, she say asem be say sabre 8 months say body she fridge me yenum ko be fa so be body na sie and na case ni so enko me na wo no da so she fridge me 8 months she say ko central ha people no kra mpie na ko atani je no amponi akasa ko court esa me so sika nyina asa wo central mama me sika nyina asa wo central ho no ah na ya de central ya bank wo sika nyina asa wo central se me so nua no machi ba ma mini panyini matri ba te se wo ye se mama me hu ko fa so a ti mo dwen mo se boy na man poison mama de tie ne se me wo fa si wo de ne mo why na man poison be man no na man poison de na ye mo se be man na man poison because one no wo wantwi wasa fa kira koye oba no ho oba foforo ho ade a wo wale oba ne de we ni nko na we mehye ho we nko na we mehye because anya se be ye ni mguase ama no enti se we ni wu ni yesia mama wo wu ye no ofa be wan fa fon frɛ me se wo srɛ me na me ye nua ambi a me ka busua betie abusua ntase na nka 2 weeks time ki yensie enka yensie ofa fon frɛ me wo srɛ me a mama anipa wu ene 3 days na kusina kodi adaka no akodi adaka no wo leba atwitwa adaka pictures na wo de abɛkyerɛ mo fa ya adaka ni de ahin efe na adaka efe won adaka efe akodem mama adaka efe enko me kache adaka efe akodem bi na hwese de wiase te me kan ya no okate oyi phone free manimu just enka yensie the fast na nka se wa ye na yere ho na oba foforo ho ade a one na wo 3 o they say first morning last month ye kira sisi a mama last month ye kira se nkwana ye mobo ade se wan san yan kola no so okay mama ye feel say Abigail first da wo mama free mo na ofie mama try man so na ofie mama try minto nka o mama pa try minto nka so mama pa try mon check in the mic man ebia na ichire na tu wo fa man nyi so mic no me pese me ten nka yie pa pese me hu ne course wo fie die na si fie ho Abigail ma uma mi wu na ofie ho ma mpacho na mi ofie ho die na si ma na ye Thursday ano papa me sorry na wo se me kwa adwuma me sorry na papa afri fie nti me sorry na me se mama na da we na o se na de we free fie ntam hwe o ko na yere ho ana ye de ya stress na ebe Mondays mi so for ko na yere foforo ho me papa o ye so for True Faith Miracle Worship Center wan pay okay na okone yere ho nti na Mondays mi nua na ba be ko SS de otoso third no na papa friend say onhia no okrom na onto iron man nti mi nua ne say odru krom no o kwaji iron na ba na osi onjina ha say no okwa kwaji aba nti mi nua ne ba afie ntem na mama yes na papa we na oso oba ma papa nso so ni so okone yere no ho a na ono o hye ne say Wednesday be ya no okọ na yere ho no akwa kodi 4 days no yere ba ko ho na yere ba ko no akwa kodi 4 days no aba ebi o ha Friday na Saturday 2 weeks bia no di ahye ma me say okọ ne branch ba akwa ya sorry to say no onko the branch no honko ya so okọ show ba no ho na me ma me so sometimes what me kan asema ohu ade oyobi ohu ade nti o kan asema be ka say bia ase we hu ne physical but o say abi menya crowd o papa okọ na yere ba ko no ho nti me ya na me say na dada ampa na onu kwa me akoko no nyina mafie afa yete ho anu ya so obefie am say na da uzi a obefie ntamo nti me ko ye no na papa nso ye obi a otena me ma me nchen wo store basa ma sa ada no otete me ma me nchen sa ada no ya wada na o ma me do Thursday na me ma me Friday sa ada Thursday otete me ma me nchen sa nti me kwa me ye say na de modo aso de bi ka cha papa ma me say na de modo aso de na o ye na de obefie ntem sa me say na modo aso say nti me ya na me call me papa na me say na de na de aka wan de obefie ntem na o say abi me nam krom na bibia me say me mbrafie ana o say ase bibi kasa kire no say won mbrafie
na ye de serie na me ko die nti anwumre be 10 me pie ba ye no 45 minutes na papa frame wo phone so abi mama efi nti me ka se bia sisi anipa me na ka se bia we di bibi na ne bo phone no ana me be gina ne ya mu fie ya nimu ho na me dada we mpiamba ana me call them ana me sa to sanse de ma me san pie me sa be dada we mpiamba na wo ka che na kraba ko se o mebie ye do ne mame na yesi mama yare mama ru dem ho me papa se mama efe me ko na nya fie na ehuro efiri ni hunim na num eba nti me ru dem ho afena papa ko ho akofa oil ani nsuo no de abegu mi mama so no so na so no ye Jesus and a mama so che bi say so obi cha hye yembo ne credit ni emfa na me ye fia pokua me frɛ wo kra e ho na me ye say dada mama fa tade nhya me nko frɛ me mama nua ba akotie opposite me nko frɛ no so da bi ye me nua nko an emfa no nko dada ye nsimi no just me ko fa obi ba na ye na say me hye na tade nti me di kan hye na tade ba ko na oji ne nsa e ko fom ana me san hye ne ba ko bi nti sa tade ne nso ma opene hye pa ti bi tade ne hye ne be de dan no fo asese ana ye peja me ye na me se mama na opeja ne nsa na papa nso gina ne susi na me nso me ko to nanim wote fom toilet na ye bedroom ho nyina o ehuro ne gun no fo so efri ne hwim na opeja ne nsa kye papa so say o papa we kume Some the film mama no mobile. Mama na kana ni black na free so man aka white na ro ni ba na ye. Na ro ni bas ro ni sheshe. Tubes no ma akoso problem with the fallopian tube. Nti e ba ni sa oba no kra no ntimi enya nyinse na ntimi nkra nyinse. We nyina ya nyama ya hwe abra wo ba Medilab Diagnostic Services. Aya kira kwan wo Oforikom SCC traffic light abra wo free Oforikom Airport junction no unye crown raga junction na wudru SCC traffic light na so wo hwe won sanifa so a wo be hu Medilab Services ni Amedi Alternative Clinic sanso na wo free krom wo ba na wo ba wo free take ba krom a unye dru SCC traffic light na wo sa ebenkum so wo be hu Medilab Services ni Amedi Alternative Clinic ye di dwumadie fa sa infertility issues we nyina yabeji be ma hunsuo no ni ahwe nkomo no yahwe na won yahwe kwan a omofa so nanche broni be kan say movement obi wo ha obo nsa na ni movement no kwan so enko nim because oba ma bia bra nkomo no be hunsuo be kwa akobu oba ni nkomo no woni na ese otimi kosua na bra unsa movement na ekọ nanim na aba na chi na chese sa asime no ana that sperm cells no din say obekwa akotu kosua no by the time anipa no simen ba akotu kosua no kwa na simen na ebia ewu we nyina ya nyama ayehwe obi wo abo nso no wo low sperm count die broni friend oligospermia e just any sperm count no e wo form ye wo kwan e be fa so aboa na ama ni sperm na ye den abasoro obi wo nso ana sperm na emu bi nko omonim aye friend astenospermia nyina ye di hu dwuma obi wo nso kra de na azospermia kra na chese sperm cell no kra ba ko kra no kra unhu nyina ye wo urologist oba ba de aye hu adwuma am ye hu de nchi anipa no kra no wonyi sperm cell ana nkomo de de ebema oba ye de enyinse oba no nso ye di oba no hu dwuma ye bema na twa scan after scan nso ye sa be sa hormonal test ai be hwe hormones na edi dwuma oba no ansa na oba etime enyinse nyina ye dwuma di a edi no Medilab Services ni Amedi Alternative Clinic enti ma wona nye ntiatia wo Medilab Services ni Amedi Alternative Clinic abra wo penyinse wo ye oba na watena ho na wonya nyinse ya bomode esan se nyinse nya ade bi a wo pe a ye pen intentem untwen enya mfie 38 ni 40 ko abra sa age no wonya nyinse kra na se ne wusi be kra nyinse no so kra edin esan se hwehwemu ana researchers hwe se pregnancy aye over 30-40 years no edin se obu nse nipa no ebetima akosa full term na tima edin awo enti ye bom nka ye se mo be ma mo na ye ntiatia wa Medilab Service na Amedi Alternative Clinic ment na ho emma sa infertility ndidi nwo nche tama wo be ba na ebi kura na wontimi nya de enya nyinse obi nso wo kura na ebi a wa plan so oba akoye IVF a ne boye den bra Medilab Alternative Clinic ne emma won kire ne enhwe se ne ebe ya ebisi beboa ska wo de be akoye IVF ye bi kura na enwunya se oba IVF ebi a ade kitikiti bi a ye hormonal problem a ebetima solving wo Amedi Alternative Clinic ama enti ma wona anye ntiatia wo Amedi Alternative Clinic a
etwa akwan wo for ikom SCC traffic lights no afi o hwehwe ya obetima frɛ wo ahomatufo yi so 0541 143168 0541 14 street or your cromfo amafo crown and namukra no musulu na de nti obi o street bia ye cromfana David omo ye prophets Shatawale no obonyo mo no so a street boy but a prophet check it say 2019 ba be silo 2020 na BBC you know obonyo mo 29 say 2020 Ghana be hu miracles e form and so as o match spectacles on say colonial o say hwan no buy into street boys and ya cromfo obokro no asosofo bakro abokro no nti street boys na ye ni na ate na ye life o say ye dey ye no metimi ne watena aye de me bia by Sunday me ko church akọ tight ni correction ti sofu ne sen kam ye street boy ada na bo tight no je ti street boys ne dey they are number 1 yes to be see street boys never go first cause say come the street boy no catch any street boy on dwene ho say we say we ho na wa ko to aduane ama no by sorry for no me who say obi kura no obi okọ asori so obi o ba fi obi niama esen nsu na obedo go say because on ne nkasa na oni nua nkasa na okọ asori de na okoje the street life me ko yi ni sika wo bank first light that time first light 30 million and the month cost for year adwuma ono na ko to go kwan so say na oni ni kunu chempena na oni ni kunu chempena what mama papa atete me mama sa me mama no ni pressure o ajenjene me mama fon ye kitikiti na me wo JHS na papa ko fa akosi watete mama sa no obona sum na wo di na tem me papa ka me mama plain say me no ho for me mama nka na asem nchire obi ha because on say asori ni begu bibi a big girl say na papa yo de sa watete mama bra sa de wu every year Saturday akosa day kana wo Jeffrey Bokia bra wina Bokia me mama abua akoso ma wole mama abua ba sister yi pa sister ye tinga di me mama ye mama bone sana me si akosi de me sama o menyame so na pese me mama wu na da ja wale de boso o pese mama ni wu na da ja wale de boso na ya wa say mama mi abresa na me mama jare wo ba na wo yesi asore fo na ya dance e o di agoba eto me papa Isaac rap na forcing e di enim say papa yenya asore ba oye enua preko potin be da ye nchen na be fa ye piese na woni papa chempena and no JHS I don't know what's yes of course na course dem me sama wo menyame sa sama do yo maya and na mama me wo take ma of course I don't know kasa of course e ko wo de ma me afa so no ultimate me ma me store dan wo crop from for nyina ya dance here obi to store na ma me ko tu ni say na sorry ba ma me first store ma sorry ba wa je 10 pesos we ma me je 10 pesos because na sorry ba no and what this story ma na what this story ni mu ye adwuma and na na say dan o of course me ma me say dan ni pa mo wo say o ma bro oba mama say ma me wu ya me so na ye bia me ma me sa bi go papa we kume me na ma me sa bi go papa we kume me ni aba ko Canada o si abi me so da ni ade da mama na ye teje mama nchen o si oba abi kwame kami wo mo de me ko mo chere ntem na wo so yesa akosa dey body paper na me ma me di Reverend Isaac Forsen. So for good afternoon. Nyaminipa Prophet. Is our Oyerepa Afutuo. Wow, biological daughter. Abigail. What an enka? Why na say you? Oba Abigail.
One Uyire busuafo Oba Abigail. One Uyire busuafo Aba ha se Thursday ansana Uyire bewu no. Nimpe no so fra da eno so amie afa onya mu kwan wura wodam ho no na wo se ne maame fie no wura ona nya fie o ehura ayesa haba mono green aso bia no poison na epuba ni hunim ne nanum obaba na eko afa wo yire ebeje mu no asema okan se Abigail dada wakume sasa mwensu si wo wankasa woba nyasa abanoma woba Abigail ena woyire mumiensa wei ena sare hosami esi mwanim anyambia so shefa yemwa ti yama okwan se ne abusuafo ne woba baeka no o se ne sen mama mi medical ya chia etiefo ina na imamu ina nso moni adwuma mesre mama wani diem nsemu ya wo bi sami die yemina kakra na sabi asemu no eba ye no ekodi apolisifo ensem ewo central manu asem bibia ewo omunsem anopai emse obi frame ana menye ne kasa ese so pese oti bibia fa asem we ho a asem no abusua no de ko central nti ewo apolisifo ensem na mintimi emie ma no ewo afidie so efise omugusu a omuyimu enhwehwemu edi na mama se ubi se masem we ho a mesre wani bi mu a apolisifo bia nkoso mama wo boa wo tiesika prophet me pacho me ba misel makache no misel prophet we boso me say ni so dana yire ho oh me ba misel mo asem we no wadama wani die mu so for me so me say wani die mu say so we say investigations eguso eno de hia pa ba me busan say we jemu ena say ni mama my wife for the ofimu no we fan say boso me watchimu emu we so no asem no kodi police for asem ni die omo frɛ me sure ma no asem ne ke britia we ye mu tinanje se oyi je mu se emre mu kura no se wo de obi do hospital na 24 hours don hwe adonu nan ama oje mu a coroner's report dabia e bompa e manyankopon ena ye mbokro no ye chiri kro no se oye so be bokro no a wa wasem me ameti ai me amechiwa ma police for no cause minti na get to nkotwetwene ma na police ni bi mba ofimu no we fan say boso me watchimu emu we so no asem no kodi police for asem ni die omo frɛ me sure ma no asem ne ke britia we ye mu tinanje se oyi je mu se emre mu kura no se wo de obi do hospital na 24 hours don hwe adonu nan ama oje mu a coroner's report sabe wo de ni do hospital a mami wanke bia nsemu a odu hospital na wawuo no anamo ben na prophet utu wadahuruma mediani die ma woni ompanimfo bebre se anopa no omo frɛ na asem wi aso na sabe ma no asem de ma chiro ni nyina wo sen prophet meti wase o balunim se uyire na wuo ena ni wuo ni ewuya ya so what is a poison suspected poison what autopsy report so what watem me kra no me wo arehuo mu se prophet me ba se what is prophet me tell pa me say what is say doctor or say something and the papa e mu no me say doctor say something ne pen en failure the final report
What down Roma? So for me, but me say final report to say a poisoning, and a wood and a more pona prophet who to now send you Yashusenya Oku Mameno. I don't know me so. So Mamina will 8 good months. No, I buy action and what some a police for some or more year investigation. But what could Prophet, my lord. Prophet. Mama, what that you jemu meba o jemu wonim oni na shadam and I opuro afia kodu hospital we jemu oni na komok doctor papa said poisoning what day I want to na me say doctor or say some penny final findings poisoning what day report on what day say some way and one year and one seminar no me pay yes or no me say what day say rabano nyanya me na fra no oh mama Abigail me say what is say final findings poisoning what day me pay ani another bi eno kwa na me pay what day and what that would my say I say on the buy no man no asem nyina wo a police for ensema mo ye mu hwehwemu eno nti ke me say when you say from me say me can say waku me say what is poison and akuma me no what day mama what that would ma confirm or deny what day what that would ma prophet confirm or deny me mo so go tie me mo so bo se waku yire but me bu say what is the autopsy reporter doctor or say something papa ya police for hono abusia for ji won copy no poison what day mama me ankasa de me nti say ya go doctor bi din say de wo boy achi okay now what is say your papa emu no na de nti ma what is say your papa emu no eno de mama mate eno na ma sa ne ya kan say your papa ye no de na what really the police for not show man no asem bi and you want to say a poison but your investigation now mo ye no ye nyamfa we bi ama it make sure we dey tie me musa investigation and me musa so won waku no me say oyin na ewu busumi pori and what has been put on hold when ya me say mo fresh of mo nya no mo fa me to when ya sa obane da ye na nyame afre no no ko na mom doctor ni oya pathologist hello mami so for we dey that room akafra obi free be see I'm super mom how no na we dey that room me say wa asem we dey but what dey answer we be central and asem no want to me say so for I hold your mo be your adwuma ba mi bu so say oye dofo na ewu na bushefo say o se mi papa o do so mba papa ni ehu ni eku no question me ya papa ya ma doctor ni actually final findings the authority to say a poison dina ye when na ku no when na ku rabano sa no when na ku no o de dia na ku no aja report no muti mu asem mama dia asem na doctor ni kai mama doctor ni say poison na akum oba na to atwene mama ya dia ko ya ni police ya ni cia sisa o mic no ya ni cia di fo nya na ko je mama ya ni cia di fo nya na ko je report no enya me nkoa na enya me ma papa nyini nkoa mama ya ni cia di fo na nya na fro ka ko doctor no office e ko je doctor was saying something pen and fairly
Mama me say report to no MP free center home ma bontinio e center ho mama me so sika nyina TNT obi for poison obi mama ya ti be manager wo se wadi o ya jaro wo se sika ne de kasa wo Ghana ha be ma na se o kasa to da be mama waka anu na waka wo se ya adwen wo kache ne ka chire no se ya adwen ni nyansa ene de ti Ghana ha se enti yo ko che se ye busua no ye ni adwen yeni adwene mama sase wo mama wanka bi amaya dia ene ye ni an waka free gym akitisia no sofu gyina so anka mepe oyira wu bosume nwote mama wo free so badem eho no na mepese sofo ti me ma me defense eho se ni abusuafo kika kire no eye no kra na ena nyem bia mpo sa wo yire kra ye otamfo na wawu a wasa beti se papa ya se poison Bema, Cantomasi Ubo, only one winty Cantomasi Ubo, baby, I will be Pia Kiss, not Pia, good Jagusa. Okay, postmortem, so if you can hear your postmortem, microphone. Mama, Reverend, Mama, wait, a cafra, na me phone, or yana, Prophet, Matthias here. Now, one thing, let's show the brace, Asamono. The make me a card in the market. What police for Mama, why are you know? Mrs. Mama, Pressure by investigation I could do say 8 months we like a free 8 months. Yes, what you fear, what your master. Mama, only na tio, only na what 3. So far, only na what 3. To say I say I'm not. Oh, Miss Sermon. A class perfect. See one now for perfect. Edio. Mama manokura nkasa. Me say medical ni doctor pathologist akasa. Na mremo no ni kwan se wo gina ya fidie so. Ene kasa. E wo se ya di asam no court na ya to nsafre no. The entire the findings says a poisoning. Doctor Nina confirm me say a poison. Sabe mama. Doctor Nina confirm pathologist what confirm me say I am poison. Now so really findings at police station and I see their investigation near the Abusia 4 copy. Abusia 4 copies no such as I am poison. Miraho mama 8 good months. 8 good months. Hello. When am I not to say, Reverend? And you know I'm saying, Mama, we dear, Capra, we lie no, Ayana, sir, Reverend. Mama, make us some to a binage. Mama, make our Timmy. Mamma can be big at trade. Make a baby kit to a binatro. Missy, so for. Yeah, no, mean to me, and my woman. Missy, Timmy, Missy. Oh, you, Mama, so can be better. Dada, I have your neck. Mama, maybe meaning Casawa if you because of my friend, of course, I didn't attempt. Okay, check me place where you may feel because I'm not paggy on a chow. And I'm a cement paggy on a chow because me I'm coming panache paggy on a men paggy on a chow. Me papa at the girl in papa phone. A friend catch me say, yeah, shawani. Me ya shawani. Girl in papa phone or papa and chain. Papa friend and me ma make a chance or Baba do fear no. Na minimum money and your ma a pia once and ma make a chance enough is enough. My campo many was some and can't show be a internet yet. Me was and beko me papa ever pay mammy a chow and you could see one pastor to say Uncle Sanjay mamma say mamma can come on 20 am. Then mamma can want some because of Gina sorry I will your what's it mammy sir? It's me some papa say. Me na me say na wakunu dia na wo de ya nti o ka sa asem. Okay, won any monzo. Okay, no one number
papa gina ho na papa kas adenti na wo kasa ma je ye mo wakura ne se nipa no efie ma me ko ye ehuro bebre gu ne boso e kala ben lemon green wako toilet agu adenti na sa time na ehuro ne ba ehuro bebre ne ba nyina wanti nya frame e na wo sa frame no sa fa phone I ka tia mumpo abi mama ehuro fi mama ehuro mu ba tia wanti nya fa phone a friend ma me ba make statement ba ko say abi ahomachi mo so mo da o inti mama tia mu say erade jeme man tinam da man ti o si o ma papa na ka kire me plan say me ma me ka kire ne say oni akos boso mu ku me jame me papa na class asem na share me o ka kire me plan me ma me say ejaja na oni akos mo na boso mu ku me what you draw kume otete mama sa adai oba woni na bre on pele jane otu wo bona so asasofo o ye okogina puppet so preachi asasofo o two branches what me for oba wa sorry ni ene na wo oba no so ni ba na odi akwara bre me mama Isaac aso opekokwa ya kire mama ya chonim se na asori ba se na ye ni kunu ba ne kunu pina eba na oni ne wo ho na mama akoji akwa ni o siesi akwa ni tino ho ma me pese me ka asem ba ko kira ko se na pese o be jia ware ne boso enti na mama papa ku me ma no enti akosi ne so de me ka ne se me ni asem ya me ka me jai me sem na me nyame sa asem I do with your mind and me mama ya jane ma ho en kwa kitingiti ma me nyini yo 23 years na on san hwe nko be se be ma ne hwe what ya wo ma me ni wu yo o sa ni oba ne net se o sa ni oba ne net se o to su ji ya si o ma e ka kwa die ka tena fie na hye wo ma tena fie na hye wo ma on hyeye akos e kwa pe ni ma ba ya sa na wo ba ye ma no ho ma bro ni nyina wo ba be bembe ye nyina no na o de stand there. Why you smoke? Wabra men born a chrono. And I meant jot. President Neje tax one. No abana police nibia kwalabi. Ebe kasa say. Hey, stand there, say. Ebi anadi obamen cheno. Home net timuno. We are so be our home. By any say Oba street to be who get to boy can say ye jumapa. Eti chama metidia wakana sia net Mrs. Street now was on the unu ho kra say wo street kra me danyankopon kra say so mami ba street ne so enza nka isi me no tia nka me ko be condemn 90 years life and 60 years because obi betimi aka asem say de me nua na e ka che say street ne so nim say ma me motiase ene nam wiase na ye street na ye no no me na na sese no nye se nim de ye ma me mo adwi omo ho nti se me se obeba na me no ni asem na do ho ba se bia yesi esem bia enu echi no free mo nipa na o ka che me se esem no bia enu ya na oba kwan no so enu echi ya na oba kwan no so na ma dwen me se bia esem o senior ma me hwe senior ma asem na me hwe akwala na metime gya ne kwan ba ye dwene ma me se da bi yesu ya wo mba me ka wa na hye me ma wale me ban kwa me hu ba girl na no fe pa oh ewrade adom yankopon na ohwe nyina yesu no o se oba sa yankopon no so oba obekwa asole dem nti ye nim no pa so obetime ayede aba ntine anopa ade ya chi na ewi abone ade yesu asa enye se bia me wo street ni suminim dia me yo ne mpese me di bone ntina mama ba street ni so no the street is aware and the street always knows so for no musimi mbedi mameka mamise no eni na ewi ase ne ema ena me kronfo a no aba street say jai obi bia yede ebe so for yesi yo bi o street no also by na ni yede ebre ade by street ne also no
eni so say bi a ye pe bibi ona so pe lupre akoto ona wo lorry fire so e case ka she butum so for ni dey metimi akoye because me too me nipa ena nyankopon so sisa nipa at any time me kwa akoye so for emukura nka beji o musem ena nka omukura ya besa afuno mo mukura sa befume se enya akola we na yese no onye na ene dey why dey wejai bibia no intimi se ene meti hai na me wo mboa se obi beboa me se bra na beji we ya na jai we ya ade na menye obi ama wo mba ama wale de menim de me ya na me sori anu pe bia me ma no me yemienu me ma mu 60 cd ansa na ade enche nti 60 cd na me de ma no se ma be wi awa de na wo de me kokot because me mbokro no street na moso na street na me woso no enye se me wo street ni so no me bokro no ana se me de ma adwen na ye de edidi wo street ni so street no me ubu sama se a me ya kwala me ba no kasa kura na ehwo ya me den na onse wiase de osisi no ya kwala onim bibi ye den ewo tirim ba me nyini ba no na ade bi ba mani so se yewe kofa we ade kono we nkokon kofa oba we nso na me obe 15 years 16 years because me wose panyi bi boil nti o se me so me boil because honhom na tu bi mu bi aso ne honhom by ebe dru be bi na me fa namfo na me ne o munam ena me nya problem ko twa prison ye de e bai me ko bai no omoa me no me ko twa prison bai no insu kra e be nom kra no because of so me say we do e kronfo akofo bi ade ne wako prison aba by dan akofo ase se o me ko prison because obi e adwim insu me na for no o ma me say o mo ye satan ba o mo so o mo ko asole se nipa me ensa be hia na me enu afa mo adwe na ma dog baako nti ma me ka se da bi me nua na ri o street ni so a me busa na sema ono kwa o ma me busa mpo o na yesa me na wodidi bo mo na me ne o na me bokro no ma o mo skedi no o mo na ye dey e dani o mo chi ye dey na di o mo se o tibe e getu enum wi onum we tramo enum we no enum we o mo se on the nipa bonini ti me ben sa nipa no na so yesin omo asa na ema no kro omo nye dey ena enye se bia so so omo se na ema na omo num no e ofre den e be jai ye na nanom kra na omo ye bi ba ene omo jai eni ti ema mi ko street no odo na omo yi kire me o street ni so no ba me no omo nam no me hu se omo mpe kro no because kro no na de mi ko be bia me ko e no me buy no on catch you say boy say 2 years 3 years kwa na akodi wo prison a ka bonte otia nka wo 10 cd bi kura do me ya tonsu nti asem o catch mo yi odo kire me ba me konya esika me ko bo kro nya esika me de ma mo say o mo kwa asole no aye me na